sisi mo se me ti me ma me ba na me ka che ne se ma me sisi mo se me sa ti me de board sorry free for mo anum na me yes me nya ma che me se me mpia bonti na me kwa nam kakra na me zabro na eye me ti me nam kakra me pia bonti se me kwa ti chira me sa ba inside me ka che mam se still era so hye me no o sisi ni mo hye ti ma me yes e won twetwe me nine kakra se de o de na twetwe o de edru se de ba ya bia me nanu me ne me ya na me ho atome ti o twetwe ya me kofum me tofum eno anu no iti ma mba ma like mante sensation bi o e ho na me fom na jojo ye o se de o yes like ye twetwe me wie ye no me tofum no eno anu mentinya so ye bi o menti sensation like so bitim ya menti no menti sensation bi o 19th of August afiye before 19th of August na e wo kwa wo te se osisi ni mo hye o ti pain bia wo ba bia experience bibia tu na we dey adwuma na okwa ya wo ba ya wo te sa ya wo no e dey adwuma na wo ye kan ho ne ma like stickers e wo hemfa e wo crofum fitem wo gina ho che ana wo nante pa international adwuma fa de wo bia itu ma me twetwe wo wie ye na uti pen na fe os ma me 5 bia edro bi entwetwe wo no want hwe bi I say me form na adojo e forment men na me na so men na me na so itimi amente me felisa me junso me felisa me ko toilet ti omo rashe me de me ba tafuji on the 20th of August no ti me call tafuji and this is omoye afamode na mo refer me call G me call that emergency for 2 days now almost had me call D5 ti me that D5 for best 2 weeks and so 87.9 now pass on catheter the first amount the catheter to hono money and so mean njon so sana omo chom be say omo medru ametim dia toilet mentally anko me da wo for 2 weeks 3 days and almost a year me drug doctor and catch me say transverse myelitis and so omo run a text treatment you hwe mo gem omo hu course bia so mo course am be treat omo hu course bia am be treat me dey nti na be modern say e be mo say spiritual omo hu adem treatment 87.9 Kumasi this charge me na be fie na me ma me dey chini sa wo da na napsa but since to brofo na boy no transverse day myelitis no almost say no e den yare almost say inflammatory disease bia like spinal cord in the cause nti spinal cord ne cause e say onya cause be treat e be dey e bit me dey infections e bit kinda infection e be dey HIV ti e say onya cause be treat na media no omo imagine say transverse myelitis 87.9 Kumasi omo hu cause bia na oye x-rays ne scans bi ne labs bi are still meant me hu say cause na this myelitis na eba ne no ni me ko try adana me 20th of August na me gede me call tafuji me ko try x-ray by am fan ko konfa no che hono nti me call konfa no che hono na den tana mint na se na me dawo ti on the 23rd no my ko try MRI by MRI no ya kwaji footage no no kwa na ye report ni de ko ma doctor ni Akoma 87.9 nti adana ko mo ye no kwa mo tro so say suggestive features of transverse myelitis what ye nurse ana or level of education ye there because with me kan yare terms know very well or level of education ye there from my USHS banka wo pese wo kɔ anka me beto aso na due to financial constraints in tinka me to training college form se me ko ba na me penesi by e fie ni bi nintino na me work hard se me ko training college nti me to Louis form ananka
me try say be frame we from no be frame time be ene de minim but na ka ye be na nka opese woko what to for which year this year what to say bi mo dia baba na not last time I'm afraid be catch me say e be more e be my dear ba let's say no pass well when you say 16 to asuma me within 2 weeks within 2 months quite 3 months in there me sick am bobo no say me dey go school nyina me used to just na 87.9 and then so eda shronko wo ye nyina ya bra bomu 1st November 2024 nkakra yakopon edi yen ekọ yen ya Roma ne de ene na ye All Saints Day sabre yakomas aba enti ye nyina yemwa ye ho se be ya ibetimi abo ahotefo abrabo ni bi se be ya debi se yankopon to nsa frɛ ne a yenyakontapa bi ebu akye yenyankopon enti yema obia good afternoon edeba ene All Saints edition of Akoma nsam Jumedie 1st November ye chechia obia ni akachom se yekoswa de aseda eni kabia edimamo se de bia da modi mafidie eto Akoma 87.9 na mosan editu Onua TV enso ye nuanom a mo hwe yen e wontentan fidie no so Facebook, TikTok and YouTube no so ye da munyina mase se de bia mo so mo wo ho na mo ne yen ebo enkommo ene motivation bia eni ho ese aseda kese pa ena ye de ma yetiefo ene yahwefo nyina na ansa na aseda ne mu nkyeremu no ebeba no ma yenko Akoma achede a yesi yekọ Kumasi Central Prisons na yenko tie DSP Dina Danso owie a aseda na ewo ho no ye de amamu ye ba sisi ya bie mamu no in fact ye ni age pa say madwen ye ho na nyambo December no 19th no ba na ye pone de ye bie no kese so de bibia mo ba ye bie mamu no okay afi we nso ye bia to na ye besre etiefo ahwefo organizations ene oma somasin nyina se omonye mommoa na montimi emeye yenso mmoa sebe mommoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no sebe ya kan 180 pesos entimi nye ti ye hwemu anim adofo yesremo Mumbeye Akoma management formula. Amoso mbeye Ghana Prison Service and ase Kumasi Central Prison emwa. Edamwasi bebre na yeni so general commander anemu officers anemu any inmates anemu eda management ase. So ma dwen ye ho. O ma fa nko baby foforo na afi we die. Yesi yanko nyaka bia ma beba sabe pepe yeni so edamwasi pa. Waka mema ne nyama omuhia emane ho no dey pa na ya omuhia mesoma boboso but mpese wa oka ansana obeja ye ho akona nkomo de aka no meni atiye se mini abema no meni atiye atoaso mano eniama ye hia ne no abi no muhia ba nsonson ye kakra bi ne wom eye eniama sebe ema de besisi omo ho sa any panties braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na emema ne hia no eno ebi na ma ne nso hia ati o se de sanitary pad e ka sapepe ye da sepa Akoma FM 87.9 enti asedana ye de ema mo no eno a esan say e free say ye pa sa dwumadie ho say nyame ya adoma 19th December yekọ ne akoye ye nuanom a omo Kumasi enaduafie Kumasi Central Prisons adoye enti momboa yen se be ya ye betimi akono e free sada na bepem anopa wie ya ye ba betena si na aboafo bebre na mo ba beboa ye enti eno eye first aseda na enra Kumasi fo Ghana fo abrochirefo maya ma na ye fe dwumadie no sa ya ne ye betena ha na ye ya na se mo boa yen sa na ye hu se sebio ye dwumadie na ye di no esomani enra ye nua ba Paulina ebetena ha di na rekwosem akra 19 years a na wakwa adwuma apon obafie me na mu hyehyeme me sisi mu hyehyeme
ne maame obatan pa odi edro emiemia ne ba ne nan ne no ano no akra ne bubu egudem getting to 3 months nie so obesori pa de ayeden uti na onte oka na onte from waist down webubu omechini akonfo ho de o makobi ma akonfo ho no kra kwankyere no amasese ni na mu nyina asan ahihye two troubles one god obesun ye nyina yesu mo amohwe yenso musun na odine bisade atumani mu semo mboa no na mitimi sori anka me sori na maka kire mu say nyame enhira mo kese ne din a ekita me no sheet ne be 100 de wo ho ye kasa ye bubo a adaje ebeje enti kakra ye betimi abone ye bebo ne nyame ya adoma adwa dan so ye ba ye besan abobom mo amudi ye se ye ha wo de 1 cedi kra breye na ye bebo di we fidie kese so ama wo hu se scanner wo de breye na mfa ba bia ye hu enti from me side de nyantechi instrument o wadum nyame onhra pa ena py wonso ofreyen from eastern region also send bi edemayen Mr. Ajiman wo de brayen Hega Odro Abdul Salam Idrisu Isaac Boa Emmanuel Owusu Amade Charles Abando ena IV Credit Isaac Obendamwa meme hano kakra me metimi akenkan ni nti raso be go through na ono so aboni tew kakra e de amaye na yehu ye pese mu hu se musika na mo de breye na yehu na nyame onhira mo na onye mo kese nti ra bom Aunty Bea medase Hega Odro nyame nhira Benjamin kakra akan Giftia Ejewa Samuel Edu Patricia Obenewa Martin Amidu Enafe Hana Fofie Deborah Akwa Libanus na Revi Habib Kwesi Edu Grace Ansa Opoku Ahmed Charles Godwin Atadi Robert Filson Abdul Salam Idiusi Richard Kumsin Solomon Kwansa Richard Asante Christiana Mayeb Agnes Fofo Abodo Regina Inketia Mariam Aka Faiza Brima Daniel Osei Gogo Become Boa Isaac ebi the merchants na Sunday aha enti John Kwao Yausen Caroline Kokroko Barry Haruna Erikanin Esther Setuagbe Grace Aku Agnes Hope Malik Safi Emmanuel Owusu Amadi Kobo Mawuko Joseph Beatrice Tewia Adusa Alex Akon Beatrice Akwa Alfred Tebi PY Nyantechi Instruments Adum Aunty Bea de waka Mr. Ajimai Patrick Owusu Yaw Gati Francis Kakonadu Hawawu Adams Hawa Idiusu Charles Abando Emmanuela Nyaba Idi Abubakar Emmanuel Eric Opare Ebenezer Apiakubi Francis Kwesi Nayibatu Muhammad Edukuma Rabi Ankobi Tariza Ayite Bright Seke Charles Ozre Richard Nama Kuyo no Apia Alex Margaret Gazy Esifil George Boafo Osmanu Isaka Raphael Kwabena Mikado Stella Ejapoma Eric Oben Kwame Osei Georgina ye papa Kwame Osei na odisa we ni buy no 100 we no dollars okay ye papa Kwame Osei no what the free US and the bra ye want a day $100 bra ye free US aha one and info ni that so ye dana say papa nyame nhira what dey you free bia won share one emu Georgina Thego Godfred Amega Abi Colina Abe Caroline upon Mercy Isaac Buache Asare Befi Dahana to Haruna Charles Mensa Princess Nante Benedicta Arthur Richard Asante Atakuma Daniel Perfect Japasu Bridget Lamte Yaw Asare Mohammed Abiba Inu Credit Jonathan Ando Portia Money Foam Isaac Kwejo Alex Norte Opata na yemfa wenka ho abankwa Michael ebrepemu Aunty Bea ya de aka nyina
beka ai ye mrepemu ye de beka mo ai ye do so pa na ye se ye obre ye 1 city kra na ye bebo odi na wahu say usika na odi bre ye enko ba bia ba bi wo ho no ma ekwa bi ko ba bia bi nko ba bi ye de be nyina ekọ 1 pot mu enti ye body na no wahu say de odi abre ye no ye na appreciate enti ye kan ye na wo so se se nyu musi ya de aye makono asomani nti upese also beboa akwanya no ewo ho 0530 507849 0530 507849 edin ebeba no James Agblevo na ye ka ni say no na ye sign akai mo say nyame ya aduma 19th December senior DSP Dinadan so kasa ye no ye ko Kumasi Central Prisons we Akoma achede aka prisons achede ye ko prisons esan say afi de ehwo ne se pese ni enuanu no mo da ho no ekodi bronya no enti no adoye bia wo so betimi dia bedom Akoma mu nsam ne Akoma FM eni onua TV ni akoye enuanu ma omo prisons ho no wo betimi e de abreye emo gari beans enwo anwa semina ye di dware semina ye di siniama praya ye de pra nku a ye de street skin rashes ibi wo de breya ye beje nnuro ahodo nyina obisa de nnuro no mbede no manom omo clinic ewo ho omo ka ni infirmary nanso aya na nnuro sem ayeden ewo ho de ama omo pa enti se obreye nnuro a ye de beko na ye de akwa koguo se be a obi wo dodo na doctors na ewo ho betimi ama omo sa nnuro no obetimi abreye sanitary parts ema enso ewo ho bi female inmates ewo ho obetimi abreye sanitary parts na doko ensa doko drinks doko pacho yesi yempe energy drinks na nsa ebro ene de yentimi emfa enkoho ti bibia bia wo feel so de brain na yesu betimi de akoye adoye e de ama yenuanom no yesre mu betimi e de abreye na mom se wo baabi na wo kwan wa pa na wontimi emfa niama no embreye na wo fra ye momo number ya eno an ye digiska wo sro ha eno aso na ye production line 0530 507849 0530 507849 udi sikato soso a ye behu na eno betimi aye reference no we ye prison de na nke be ye de pa se be ya behu se we de ye prison fosika ne e fa nkonkoma ye ba Paulina nti nyame ehiramu se mu nyina maka ye ho na maye na doye ene ye nkomo no e de nti ene bibia be ye wo soro ha bia ye short easy Friday na we papai software sebene ne ye discussion na ye me de search say o se weti obi fiti won kra brem sai se wudini no teenage years na wutie na nne ono ti akodwom na wubisa no questions a very humbling experience crying to sebene ne bet na ana ye me de pa knowing me knowing you reverend Kwame Kwate no no ne ye ne bebo nkomo na obisa me send easy Friday e de Aunty Bea ne na bedwafo omode eba ye se awarie mu kokwa mu nsam ewo mu anna. Should there be privacy or secrets in marriage? Obi some for relationship nka ho. Esa say nyo obi a na aware. Bia na mpna twe mu adzin enso ewo ho. Enti no wo se kokwa mu nsam no e de na wo se wusie na de na wo se wo de ni mema dodo a wo ne o ma twe mpna ni na wo se wo ka. Ai be ma no send no lunch skabi na wo se ni na wo ka na. Knowing me, knowing you, Reverend Kwame Kwate, good afternoon. Bacho ho ye de. Nyame hira pa. I'm pese tie for root se waba. Oti akonwa ni tie. Reverend ma me 2 LPMCB we wie ya na chese. Me ba Reverend Kwame Kwate. And so the enka nurse nka me ya ne pa na nka mokwa. Na on sign. Come on na ye da. Once papa bo ni tinko. Sa momu. Ko we de patupa. Ene ye ne patupa. E de adia. Kwame kwai. I will see I am going to so grow fine. Yeah, no more jadro papa. Now we peduani to me and see upon a baby and one kind. They say, and see what won't mean that. What would do more to a won't mean it or bow call of feature and not say, what say ya, wow, the answer to Emma Yeno. It's so much need said Dr. Menses. The grow fine now when you now see a bit to a howling now, Ebe Kwama won't so at me at their home. Shannon so grow fine dear, ya de a year cocoa ya and a dear year. They say, a year come up, papa, or call a year Misty hair barbenya, Biapidank hair bar, Ubenya, Smart hair barbenya, PFA pharmacy, Colinac hair bar,
Kings Walk Herbal na afi Herbal Shop Pharmacy ni chemical shops ahodo nyina mu no ubenya bi ato dodo mu dia no afred Dr. Grofine e was 0244 596532 and afi Home Sweet Cereal Legume Mix eno Tom Brown so nko aba adwaman so de papa na no meka bi di na me ankasa dio mitisi obi okura nka me yafedi ne senti mesrew pebito na won so bedi ho adanse we de wota wo moka ye de wheat emo na soya beans ene de aye enya na ukopaku trade na benya bi Sanso na KJTia store number F3280 ubenya biato Dr. Mensa store number C14 omoni Osons chemist na hwe animo edum PZ bia ya frɛ wose spare parts no na fa edum pampa so ultimate lane ho KO eya de share market bi wo ho ebu akwa offenso tano so na atonsu dodo mu dia frɛ 0246 697358 na fa 0546 921728 Samaritan Villa Resort for say yankan cho say so free baby ano be piemu e wo Asante Mantem Kropon Kumasi mu dia wo mo asiesie wachi ama wo bra beda na jojo wo ho e ho de me say eye home away from home wo da wono ma so nkronsuo nyo entontomo nyo bibia eye kama papa onkoda ho ade be chena mobile na yira na ye 2 car battery there be e ho de security ni gina na so 24/7 omu gina mu den enti ho de ye akoda ho ahomeje bia ne dos na nso Samaritan Villa Resort de e ho de mekanfo di ho adanse e de ama se kɔ na usu konya sa experience ni bi wo ho omo ba jeje so akrokro se wo hene ene ohema omo wo spacious conference room enti wo ya conference wo di dwumade bia na opa ba bia ho so ye boyi kama mo be kɔ ho no ma nipa dodo ni nyina se mo do so se kura na mo be kɔ ho enti omo se bra na mo bedi mu dwumade ahodo ni nyina e wo ho omo chi kwan e wo Santase wonum Ebensin Tibet Seminary number be from mo ane compo de alternate branches ne doso Kumase for Monsha no so mo de no eye feyi ase Lake Bosom Twekwanten pon so woni Jasbo filling station ene hwe animu ofro shine no aya kaso besi wo Aya Junction enkran for monkwa kwabenya poku ase ACP Main Road na afeta krade for monkwa Anaji Estate woni Anaji MA Primary School ena ehwe animu na odinupa bia ba adwaman so enupa idi omafo nyina no madi ho adanse edua ya heba malamix eboawo na malaria fever and afi general body pains adwane hebaton heba mixture eboa na boost immune system no shirikaji heba mixture wo be manum bie na edi omensem kofke wa mo wa na so onfe wa na wodwo so ho no wadro nie edua ya heba tonic wanu mu ato 90 minutes dia aya nom bi ubenya nupa bi ato e wo misty heba mrom apidank heba mrom Freddy Men's K.O. Danny Heba Shop Room and Afe Colinac Ewo Ashtown. Number be Fred Dr. Kosia Dua ya was no. 0244 544 422 and Afe 0200383831. Now the WhatsApp and so afa number we so man empo waso ye odia obebo atie na wono so attend to na de how bia no wa chechemu e de ache no 0555 797878 Aunty Bea Asapa sanya usika no na ye ya boni to na ye wie de na chese aka mienu bi pa ye de befam medase era yo yan sha se fi Reverend Kwame Kwato no ni din de oka knowing me and no age so ama o say know you anti knowing me misumi hu o eti Reverend hu me na misumi hu wi na aware any relationship e basa we ho na e de ne kokoamusem ye explain kokoamusem ansana ya bebisa say should there be secrets or privacy in relationships. Aunty Bea medase ma menin kan chia wahwefo etiefo kan ho etiefo so kan ho esansa member bi wo magazine okay Mike Soldier Man and Gideon okay omo hye me bo se ombetie omuti magazine 40 papa Amaga filling station for sutie pa okay secrecy and privacy enye pe okay but obia will be okay secrecy and privacy or say ye ko ye me machire mu yi me patcho you secret and akukuomu nsem odasani bia will be odasani bia okukuomu nsem okay na kukuomu nsem no eye nyama mienu o past and our present na
kokomu nsem no won de ma ne ye kokomu nsem ne se odasani bi o kokomu nsem bia no osuo nipo ne ne be hye ena ma ne ye secret no okay kokomu nsem de uni bia na wonye nipa oh yes oso onya kokomu nsem ye wo obi o ha ne past eni so onyane no eni so onyane no ni so ma wo past unyane no don't resurrect your past because okay. Painful okay so obi wa baby an ne wo bedu abrabom no ne past bi wa onyane no a nsem pii nti so ma past ne da na past ni bi won so a wo share o se utiti enimu na we se nipa na ne share no because on past wo share na ye painful a o se nipa na ne share no otimi bua ma ne healing okay enye se obiri kuro no ati so ba o se mitiri nya wo mema ho wo hia ba ma bi no bisa se watwempena da o so otimi kase jai no mame te se menko nyane ho okay so emema ta bisa okay na mpacho we virgin o se da bi watwempena da o se ane o se mema se na obesu ho da bi menko kan number no menka number debi obi okọ tie na o say minim se wasese yanka mambe pew so okay minim se wasese ya ba wo so wo ka amanka obi je wo ne ne hye no waboa ma past no pain no ahili ba o de asem no ka na weapon e de put ya okay nti past de nti ye secret mani pa bi ni say enipa nya the right people to share their past with so ma meka sembi adenti na besi na Roma asom yakobonika enwumre kura me sofo se bonika wo ho ene yakwa no pastor yo se enwumre bonika wo ho sia so wonderful adena Roma for that so ekobonika because bibi hunting okay I was work na e free ni okay but why na wo ka kire no enti Roma asom no so ma sheda prepare fathers wo mu me dem nko bi dade but from experience ni wo mu abeka kire ni adesue mu no de wo ka asem na kire father no owo ni mu gidie se enipa ne beboa me ama me pain no ahile na fi so ko kan was ma kire father ana counselor bi na ubewie na da radio so a ye di preacher enti no de din kan no bia wo secret okay ana ye wo privacy privacy de esunsu ya da ni secret mu ne se se obi ka privacy a eche se wa setting boundary and say o protecting the personal information okay and the personal life okay and the personal story o say obia wo personal story me wo story obia wo personal experience obia wo the pitfalls it be bon ban and a secrecy there and a security there intentional say me person me the information see obi Akoma FM 87.9 etie ba aware mu a I was say ekununum na yirenum ene mo am relationship no ade bi a wodi sie no so hu say privacy and na secrecy adding because ekoye secret na a reveal ya trust be dwane love ti me dwane if a relationship bi ko begu yes but the privacy anya problem okay it's our phone sua where there me privacy privacy just who protect information bi who fence you but who protect it ya na nko focus to scripture innocently and ignorantly wo mo ta ye secret careers no osi o bible say nkan wasam nkyere oyere bible nkan sa na bible say o da me ba Abraham odi Isaac ko bo for de wan kan kyere ne yere ya kan say ya de tie nie say a secret now say won ka and am me fa Abraham de no na onka but obeka ne the right time okay and the man here privacy no okay privacy ni say ade na me bo ho ban me ya betuda at the right time on swing okay but secrecy there a intentional and a deliberate effort say ade no me nkada and when you control so was so say
so be kasa wo nka no ebe pia na MP me my example okay bema awaware na woni wo ba bi twempra wo bro no bi so secret we nya privacy o we secret ana wo hide okay bro no so nipa bi so ni mo yiri at the right time obeka at the right time okay trust ebeko oya say Matias ye pa but privacy bi ni say me ne me yiri wo na maka chen say mama and then me pesa me kasa pesa me share room ha between 8 to enumere 6 ma bisa no for there privacy okay me bisa no secrecy okay eti wo ware fo a wo yiri betima ma privacy wo kunu betima ma privacy on ma secrecy obi enu woni ne dofo tie a obeka je fa BBC me okay eti ebi a wo hye dem wona bi a wo say na on pesa wo yiri ba wo ho wo dem no obi frɛ hello enu ko to do phones ni na ma wo yiri okay ana say utimi ka chen so obi frɛ me a ka say me ni ho hello man pacho na ma frɛ da minya no mpacho da wetia ni na chi kakra acha say woni baby owo but obi self for privacy se nkwada kwa wo fie no obi ye dede bi a say dada pe quiet time kakra owo inside o ya de obi samo privacy okay na nye so no yire ti wo na anya phone caller na de ko se dwaye enye privacy o ni secrecy anu pie ba ya na ebisa se na ho de frɛ na de nti na ate a wo so ko se dwaye o anu ye secret wo di bibi sie okay ebi ni se wo no yire ti wo no kunu tie na wo yire ana wo kunu ni mu paycheck enye privacy eye secrecy papa mpacho si su bie ma me say woni wo kunu tie na onni mu paycheck ne ye den a usika wo je ne bosome salary a wo je enye privacy o eye secrecy wo di bibi sie enye adentina ye awari mo say privacy enye say secrecy okay wo paycheck enye say secrecy or say privacy and say mama denti amemfa me paycheck in kire wo no mama me am typical example Akoma FM me catch my wife say mama frequency am yi sika no any baby am sika fefa no ye joint a ibenya problem okay adentra because where did you akoni no me nyema bebre o de emfa me books am tro nko a okay it me tro 4 books at a spot nti bo say we publisher we have me you be here say we have me say frequency am yi sika no there will be a lot of questions, massive questions eti dienti a e bia me sika no ana me sika kura me je no sem fan say 10,000 5% kwa 10% kwa ebiko project ebiko say for that say enti ma oba ni hu say sika ba un sem say na tie okay ma me sam another typical example me ko program na church bi wa kwa no ma blessing me be fia mama Assemblies of God for me 4,000 okay mama jiwe okay jiwe faka sika bia me dia ma wo no faka ho nti mo se sika no ekuta me wo mabodi ya kire wo but enye ni nyina ni ebedi ni fie ebi wura nti musika na eye privacy me hide sika no dodo okay sika no me nya ni secret a wonim die kura me but so etiefo tie me a secrecy ni say wonim se sika na 5,000 but we report 3,000 we keep it 2,000 we keep 2,000 aya ade privacy ni say kan nyina kyerem ba ma wodofo ni hunu say sika no eye say but ebi kwa me pese etiefo tie ase say obi ni wa be ma secrecy chi say privacy okay especially mo amowo relationship mo who be say wodofo privacy or the mama who be say the secrecy on fa ma enti de ye kan ko sie ni say awarefo bebre afa secrecy as privacy which is not so okay aware transparency ni mo a enye yi relationship transparency ni mo a enye yi okay mame enu ana me Sunday na me ka wo church ade a minimum ye da na mabila frame na me ntimi ma me ka che ne place me ntimi ma se me ba se me ka si baby
but of feminine medu santasi amen ka say me wa kira ya obeka baby awo yes baby am gina na ho na me ka kira wo how do I know because na be na friend ko gina machi na me wa traffic wo bra afa na me to afifie na minister of penny bo appointment in there ana osimi hia ne baby so for way me sa afa na me be fifi afa na me be fifi enye meduru ho me du baby a afa na me be fifi ubetima atwa me afine untimi ntwa me a esuo we ye privacy secrecy ni say wo fi na wo ka kire nipa no no kasa say me was santase runabout di atro okay na empembe no hu dienti aye pese ye keep secret ni say secrecy no eye intentional yes waka eye boapayo what said that say we me dey see na me can say e good side e bad side na ni good side ni say o past ni bi wo wa ni kwasem ni say ye painful a fau ai eno dia meka ni pain okay ye wo past bi wo ho a ye share okay so we nya the right people on betima share wo past because obi wo ha on baby o tisi a wo beduru ende no o ka se o chire mu a o che osika kwa wonye o ta se sikeni wo ha baby o huri odi besi baby odi ginai o che osika kwa wonye okay because enye 87.9 but what tisi kwantempo so so what tisi kwampa so se ya ye ka sei but baby o jump di besi kwampa so no ehonye yenka okay what titi ankofo bi fa ahudie so e dia build bibi enne okay it is our past no enkofa ma die with it mami bisa oba ko na me nko power ho no oba young lady osi so last week any lawyer delay on compensation obi etwi obi edi a obetime de na court and I say there are some things bi ho no ma na se ukipi na ni bededia be ma na na de so person waro kro betime aka say breach of promise to marry eno ye de court a ondi for to say me de me ame ho ye example me sima gagam sai bi kra na metaje de runabout ho no say papa we be bia me kire na fe de nyame won kokro de nsa aka me e na mejai me nya biem na se man kan kire be ma na wo ba ne say me sima gagam de na runabout da na afi be ma ne hu no ka se won ware me enti sa siwa gagam runabout no we eye secret ana eye private nyama mienu Aunty Bea okay ekrom ha ye se waduane na obi ni na wasem enya wasem okay ye wo asem bi wo ho of your past na o feel say what packaging ye me dey be a counselor me ka chen kofo say if you want to tell your life package it well okay package it well and say wo asem bia no you should filtering and a filter okay wo ka wa wo asem but filter actually nipa filter just so they also so ni say make sure say nipa no a wo ka akire no obetima boa ma wenya healing okay enye sa nkoka my prostitute oh na me bo be sibra ena magba na bi kwa me die si dan menya me ho tam ena sofu bia ba makwan unsa me ka say bi wa baby oti ofiri di betisi ye no enye but ende you hu no a so nice me bo be sibra na sebe me die si fi ena masachira yeso obi ba Kristo mo ya aboje fufuro ba be sibra no ebi kura na eho kutwa no ewo ho ene wonya ba me bia ba wakwan obi say questions mama na dia wutie what for mema pay ade bi wa anya true eye situational ethics I see enti mama we are virgin no answer me virgin nanso aha na nyame de ma bedu tie fa ne sa na wo betu bo ase abefa ne say eh me dia na masay o kwaku me dia nya say ende we hia me a wenya oba me dia na masay ale we hu madum da enye necessary me sima gege ma aka enye necessary esense nyankopon kura wo gi nipa ade o ye manifest ni so paper na chi enti wo wa chi no paper no okay do betima kan kakra bi say kwaku sa story no yen kuro so no okay ni yen koye nim okay aha na
me ka we dey besusu say ewiase ya ma me so obi ka ne story a kire wo a so wonim no ope healing asem wona pese na misi so pa me pacho yi obi a ewiase oka ni secret bi a kire wo no na ope healing ope obi atenase na obi aboa no ama na pepa sa image no no aboa na me nya image papa sa na ewiase obi everywhere yo na ye pe healing ni de healing no ne kase nyina e wo power specialist herbal hospital wesi wagagam sa kataso nyeni nyina na wose ka meni abema good afternoon boko die healing ni nyina wo ma me ho full package pa reverend matietie ne pen stations na menkai onkai we ntene we shia no your privilege pa o enya sam kitwa enye no I na beso me kind me nyini na metie no you mate to aso ya de be ka no kwasem ana akire ahwefo ene atiefo ne etete won power asuye ana odofo yadri na Aunty Bea ne atiense ene mino mienu ye wahoden ewo nkwan ne yete ha na yade ye ho afiri yare ho a na kire se yenim ayaresa no kura kwan ayefa so eje ayarehwe enuti na ene ama yade ye ho nti wo so a wo hwe me a wutie me ya wa wonamu no mpemu kase mu ntini ni mogyamu yare a obre ewo ho no nyina ne se hu no kura kwan no nti wontime nde wo ho ene mabasa me be kirew na wo hu no kura kwan no na so ade ho kura fi se wa twere se se no hu no kura kwan na ode wo ho na wo ye ode hye me pa cho ka me ho na awie ye mfre 0244 54 44 22 0200 38 31 na WhatsApp ya 0555 79 ekwa we na afa so a obeba nokure krom e wo feyi ase Kumasi ha Jasbo Filling Station hwe ni mo pe power specialist eba hospital konsa ebe kanyan e wo ho utie me ana hwe me efri enkran so a me pa chew eye ACP road power bus stop kwa benya kwan so asem na me wo kan onsa ebe kanyan e wo ho na takware for domani e kire Anaji Estate JHS school ho a ho nso oba apomudi sampai oso obenya ochefa ewo mu na power specialist eba hospital de me say yenim de ye hwehwe mu pa ene no pa ye wonti no ade se yare friends hepatitis ye disu nkunim ama yaje mu abasobo etini sa yare no tete wana obi wo de hye bi so a nwon twetwede ensi apini na wanya ayaresa odia ne se odwani ebe kire power specialist eba hospital Dr. Akoso Adua ya so ye na yare friends fatty liver ana afi hepatitis na busu yakuo ni nyina no ososo onam no kura kwan no so ade wo ho na ene yare ne fareba ene sen toda na srade ye woni paduanum ya kabrebo no betimi di adidwuma cholesterol na bo ni padua no na ne okobra wuo no ono akoswa empafe etitoda srade entitale brebo no hye na komfo basa ifin ebetena ni paduanum na edore emwa nso eho na abon se brebo no obre pa yi efise mututu akuro ebidie eti nsuo na ebidie essay etoda kura cancer etimi de ne ho agimu na eba ne sa honamdua no wona ete brand pa ne yawo ne pa yie etu behwe no toda na wafu ayekese na bibi ani na mu asomfe na mfe wakire bremu na etutu odofo ahohene timi begya wo so ntide bia wo skin color na yetantanta honam nyina ya basa obre o wiase jese honam bia no mu a ehhehye wo ne wayawo no eboro wo so nanso ne nyina mu na mekanfo ede amawo sese wotena ho na wantena ho anye hwebuada na se obegye adi se no krakwan bi ewo baabi frisa Dr. Akoso Adua ya ba enye nanso waje empempempi ewo yare we ho a omo ade wo ho adanse wo ho etina meto nsafro se wo so bra na obenya bi adi etiwani na ada yellow yare bi a na atwa false wagya nan na odwonso a aye basa ni nyina no ye power na ebetimi aboa mo asa gina wo na so biem na Aunty Bea asem asefem ne se ene okofri obi mama na ne bu ofu okọ friend dada na ne bu ofu so nyame na me wo enso wo fie ni wanimu ade gina ho e kire so ababrewa si wa hunu brania hwehwe obrebo no emfa ema o house ani timi enyini ema wonyini chen wo fie a ekofa ensem we nyina ede ba mantamu a eya emfa amekan so entimi ema eno ti o frɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 ana WhatsApp ya 0555 79 me pacho wani hawa fabra power specialist about hospital and fan kwehye adum ne adan waposa wani ayekọ
wo de no asem bia mai enso de bia ni so wani ase a mesrɛ power ebeboa wo wose me de no ete na esi so obi sa de science won de esum aduro no awia boy na ni twetwa mfoni entuntimi nsi awia so eso wo ne paa yie wo hye dem kura obre na obepie mesrɛ power specialist about hospital yababoa ama wani no asanya hoɔden ehunu ade biem da me ba me ka kyerɛ sɛ adanse ɛwɔ ho ne nani afra mpo ne sa no ene ɔno edi adanse ahwɛ ni wa ɛhyaw no de yeyi ato no ɛyɛ adeketua bi ɛde ma power specialist about hospital yare akesie pii ana yesa ɛde boa ɔmanfoɔ sɛ typhoid ɛwɔ wosoɔ na ene doctors yɛ nkonko yɛ operation waka ya na ayam hyewo mesrɛ alternative no ɛwɔ power no ɛyɛ paa yie fisa hodie ye da biduro ana bekan efin ene mmoa na wadidie ne ono mu abegya nipadua no so a obre fever hodoɔ abetena woso amayem timpo ede ne ho agye mu no unhu ne fare bai no be se typhoid etimi ede saa wo haw no eba etibomoden se ode wani ebekere power yasoye na yen ene ekura ho adura yede ebeboaw yeyi fi ni nyina afro system num na wasa anya hoɔden atenase abɔ obra biem sciatica ene ye haw etete wo a untimi ntenase untimi nsɔre oto ase etwen entini na agere den ase etia mesrɛ eye entini mu yare bra ne nhwehwɛ emfa emaw yen clear entini num ne ablock ni nyina emfiri hɔ mogya ne timi ne afrisane na abon sɛ ɔho bɛsa sisi ho so biem ama apomden no asa agina eyie mepa cho fibroid etete wo sɛ oba enam so asi wo ho kwan a mesrɛ bra power specialist about hospital entena hɔ emfa hye adum ne adan entena hɔ emmɔ soboɔ sɛ ene ye fa ha si ha ye sɛ anye yie eti enye yie mese onko power eno enkyerɛ sɛ wɔyaresa no aba awieye kyerɛ sɛ power ene e last stop akɔ no wɔ so ntimi hwɛ ɔde ano wo sɛ ne wɔyaresa na sɛ wɔpɔmden ho nsɛm no ya na enye yie nanso nya nkɔ power die nyagidie na etu anamɔfo ani kyerɛ yanso yɛ na yɛmmoaw na ɛba a wopɛ fibroid abetena wo so infections ama ensuo egu eyi nka ukurukura empa wani mahwe no mesraw ne nyina ye beye firo ama ho so atimi atɔprekopa ɔhaw biara emmachiri o ba so bema ne nsa ne mmra fise bia na low sperm count no ɛno so entimi hye wonyensan emma nyensan no entimi emma fise ɔno so ebia bacteria infections bi onya ne mre bi no wonse na nsa kura bema no afɔn ene mema sem no enkoyie ensan bibi bebugu ne bema ho na ɛkɔ de bia wodwi na woti mesraw mu nyina no mfa MPM ɛwɔ power specialist about hospital ana mo fra 0244 0244 54 54 44 44 22 0200 38 38 31 na WhatsApp yɛ 0555 79 78 obɛhyɛ atade abɔ life ama ho ayefa na gisa kompo no afiri hɔ ne nyinaa no so ɛyɛ power specialist about hospital wɔn na bɛyɛ organic operation a mesi mogyasɛm biara enim etifa bɛdan no wonim obi akompo ɛha na fabra na ne nyinaa ne yenye mfiri hɔ na ahotɔ entimi emra no mpemu ne nkasɛ mu yare wɔsi misisi mi kotodwe maame de bia mese mfa ho ntu nyim de no nyansa aso ntuto nnuro ennom fi sɛ ɛkyere haw no ɛno so ɛso paa yie wosisi ni sɛ ya ɛnkɔ no ebetima ayɛ sɛ infections ɛbɛgya wo so kyɛ ya wanhunu na afei ana ɛno so ayi ne ho adi a ɛmoa no edi wunya epraw eti de bia no woda aduro so wa watwa adrama ho na ada so wokɔba no abɛno painkiller besrɛw ɛkyere susansoɔ no ɛnyɛ papa ɛmfa ɛmma wapɔmuden bra power specialist about hospital mese moa no tena wo so kyɛ saa na ɔmotimi kreti amama bia bo ɔmo kreti kuro ɛwɔ nipadua no ɔmo didi mu no na ɔmo na kreti amama sa shelter na ɔmo hyase eti aduro biara ne wo betimi apusu ɔmo akɔ ɔmo afro system num eti de bia wo do wɔse painkiller wo nom na adwo kakra wo se yɛ ɔnsa de ɛkyen wo se nom mesrɛw ɛmoa nyɛ no ne anu yie no bra power specialist about hospital yɛn ne ɛwɔ duro a yɛtimi dan ne sradeɛ yɛn ne ɛwɔ duro a de bi yi amama ne nyina afiri hɔ yakum emoa no ama ho atimi atɔw na watimi asagina se nipadua biem ente sɛ na obɛhia obi na ne sisi chia na ɛkyia de bia nso ɔno maduro mesrɛw uwuo enye doctor fe bomoden sɛ ɔde wani ɛbɛkyerɛ fe ya sɛ jadwo filling station ye opposite wɔpɛ na ɛbɛhu yɛn na yɛmoaw ana wo nkran so a ɛyɛ power bar stop kwabenya ACP road hɔ a takrade momra anaji estate ana o frɛ 0244 54 54 44 44 22 0200 38 31 WhatsApp no 0555 79 e ka o session nso se power air sabia prekope eti yare bia etetu fu tiri so kosi wo na ase ne wo mpe wo nipadua no mu biara no mesraw fa bedan yen na yemmo na ni nyina emfiri ho yeni mo haw yeni mo mreye eti anye wabro enro no yasa to bi apete
pharmacy shops herbal shops nyina no oduru a wonsa ebeka bi Mr. SK herbal mixture no eboa yefro keka ne boase etutu no oyefro sanfro udidi a onte enkoyie emfa mawo a Mr. Kope SK herbal mixture ne bi na enonom Livocare no eboa abobre ebo no ho ban srade a ne ye kan infections ahodo ene efie tim betena brebo no so ma brebo ne se no ne nyina ebefiri ho a na unya Livocare ne bi anonom na wo so atimi abobrebo no ho ban ede amount me pa cho ne nyina mu no ye ka wo se herbal mixture no eda so di dwuma support your immune system no yare a etwifa ye so nketenkete ne nyina no kire se immune system no na ho oden no ba form nunum bi na entimi emwa ne gina brane na etimi ba obra se ne se na efata afi cough care ne koma ne ye watran ne so ache wabọwa umu ne wonfia mesrew adua ya cough care no eno ana beje oprekope ama ho atimi atọ what test positive for malaria nso a eye adua ya malamis tutobi na nom na entimi emwa na esori gina wonu ato ni nyina waye mre ni nyina no o sabe gina se nipadua ebiem afi opemu ni nie jirika jiri herbal mixture ene capsules jirika jiri herbal mixture ene ne capsules be mo nu agu aso wo yiranim me say pebina enom no anim besa abenyam ni nyina no 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 31 WhatsApp ya 0555 79 78 order for asempa eyetia power ana ya gina tum se enro nyina ewo no etibra na ne yetete wa ompe ne ha obiara a wato sika gu ache ase ho adaje no efiri wo so prekope yeda sepa minua na yenkoso a embo yenkomo no na won say yes Fridays de aya na yekọ emonten so na enkomo na yedi no ye ne yenua no mu bi enso edi enkomo ho na ansa na yebekọ ho no na papa Reverend Kwame Kwatin eka say ebi wo ho no ma situational ethics itinye bibia na wo say sabio wo se chi wo sini nyina na wo se me de mepemu na maka ni nyina eno no ebesan ahanto in the truth that you have revealed, you know, into situational ethics. Into papa, a day biom sana, obeka say, apart from maybe a brabo bia boy, yeah, medically, it was so the BBC. One say, me can say, privacy, any secrecy, a past and present. Yes. Ufi baby, and what ya begina baby say. Na baby a what ya begina say, any baby won one, a be person how you got here. Okay. And then I do revelation no of the past neighbor. On says ye limit you to our remua. Then maybe wa e bi o ye na duma kama na obehia oba. So oba bi o ha o ye detailed o ye inquisitive o person hu bibia. Osusu se ne be ma ware ne nya ne nyina so papa. En na me kire mu se ubetimi aka obi bia a kire oyire mame ebi amaketu aye nanso me wo commitment bebre. Okay. So enu nye secrecy o wa open up okay opeso ma wo yiri hu nipa ban wo ye nanso esense commitment bia me nse krokra mu nti no bibi o ha o se me shroud no okay oh me protect it okay and ye define privacy no e your personal information and our personal life and I will protect it and no nkyere say nipa na ne wo relationship no say on the worst case scenario no untimi mfa krata ni ntu nani ma ne hwe ma me kan say ye wo wiase obi timi e plane e bia e year o mpesa me toka acha me dofo enye secrecy o privacy we enye secrecy okay nemo mata asase me si dan me mpesa me kunu behu enye privacy enye secret na wo keep enta wo behu no wo secret no enye intentional information bi a wa said that say me mpesa obi behu enye secret information a mema me dofo ehu ba bi a say no enye the right time a me pesa wo okay privacy okay but what I say enti ye the relationship mu a be ma na me ne ekọ ana oba na me ne ekọ out me hu se na no nyedu ebi a me ye be ma ana me ye oba me free relationship bi mu a na me be hia wo obi won ko peso hu
bema be poti na ne ne wo ho kyerɛkyerɛm ni nyina for the picture crack kyerɛm wo de yɛ den ebi wo ho a me twa me hu sɛ nipa na me ne wo nante no wano wadu hwɛ obi wo ho a wo ka asɛm kyerɛ no obɛtwe sika sisi a obi wo ko ka asɛm kyerɛ no woni bema wo ex no kora ba kokontokwa sisi a ebi pa no ni na wa adwuma no oba ni behu ne bubu na ni chie kra abetwetwe no but ye koye nim no e likely say ukura beti ukura behu okay but what you say Matias enti me pese ni party say ade no say e privacy a ma odofu no ana nipa na ne nam onti say me mfa bibi ensi o mame ba information emwa all right hwe me tie mame enye nsem bia na metimi aka pa adwuma yeye yes makonko for bedroom se me kasa ati ase awarefo a yenya issue mo share intimates me chese utase wo menya issue mako emma bedroom ana oba bi bedroom ana ni office bia ni kuna tu kwan na bibi asie asio mame sofu bibi shami so me pese me ka kire be me si mame wo ka aware na gu efie ye betu tikata so kakra situational ethics o chase okay be me o ti asem wo ya nti ugidi se awade o be ware o ade ne si o ti na Yesu ka kire wo ba bi no go and see no more mama say me be story e was asem wo chichire wa go and see no more oba bi wo bible na sem ye funny oba bi na Yesu ni di nkomo wo subura ho na o say kofre okunu bra no asem ni kunu ni Yesu say we din kan ne ma 5 emema 5 atena Johnny ti wo se see e Johnny ti wo se see ne kokan na emema na say nsia ne so no anti we story ho there be Jufo amambrem se wo yo ba na wo ware first husband na owu ana wo jaa no na wako second na wawu na wajaa no na wako third na wawu na wajaa no Jufo amambrem ete sa asante wasi buchia ba ko mienu miensa wo tase asante wo de be ma ba ko ware na owu mo njaa wawu wa ware second husband na wawu wa ware third na wawu wa eden wasi buchia asante susu se wo sa wo ba no o se yi hu musuo okay eni se okofo be ma fo okoso a obewu eti sa oba no wati kuro bi so na ekuro mo fo so ne be ma bi ni nama obi kura timi tia be ma ne na so ka chense hey bra bebi awukwe bebi akọ obewu oba yi wodi nka ne mema miensa atena ama omewu otoso fo obewu yes oba no sasa bi wo no ti se yi hu musuo wo be ya Yesu hia ni Jufo amambrem baby a waduro wapem na mum de oye ya wotim ni be ma otoso 6 ewo hom tieni yo oba no wako 1 wako 2 wako 3 wako 4 wako 5 ah na wo oba ben a edi enko a edi ne kura wa wutimi ni mema 5 ejai na wo da so ni 6-1 ewo ho mama ka se mi ncha ye funny eni de nka tro no ba ye funny woba no ni kuru na no hye dem wo asa no kotu Yesu no wo say oba bi wo a otimi di be ma hye dem okwa adwuma akora no wo dem ya tu pru no hye dem me kwa baba tu pru mu enko ba bia wo adu phone eni obi ankasa wo so TV Yesu hye na me kwa ba na be ma ne ya aduane ama no obedidi anopo obedidi ebi okra na awia okofa oba ne ma wo school aba ko be fi oba ne na okura sa suban ne bi enti Yesu be ka kire ne se ko fe wu kunu ne bra no papa we wo ye hwan no be ka kire me because me secret we ju ni bia nche me wo secret metimi se eye emra na wo Jewish town ni mu a wotime biti mra no me ma ne hyedem eye amamra we biti amamra no nti na se oba ne ye smart ti Yesu ka kire ne se ko fa wo kunu bra no o fi se ni secret bia we biti Jewish community no bia ntimi nche no ah who are you na wa be hu how be hu
o come kukuo mu nsem. What is your cancer? Okay. Do for mu mebe obema bia. Why then? Come sumasem. Sumasem mo asem ye kan. Oh, eti die ntia Yesu ho ye ne wawane say, oh say Yesu ye healer. Oh say Yesu onko report no. Okay. Emma Jewish community ni say, hey, Jew for Muslim you smart. Obawe. We beat him kura. Wa wari 5, ama 5 no kura gu. Was only 6-1. Them. 6 we kura no. Yesu ambemu ankomeja no. Kano so obeja no. Enti mama ye ka secret wan asem a. Any privacy no. Ma yan kekambom. Okay. Because ebimo ama secrecy asay won relationships. Okay. But what I say? Papa na me bisa say enti eba ne mapom den sem. E wo say me hide me medical condition be. E wo say ye private and I wo say ye secret. Mama any say oh ade anipa bebreye nim ne say. Se kura ye ka say. So our medical condition be. Medical kan nyina say. Nipa na wo ka kire no. Okay. So obetimi aboama healing. Aba. Okay. And I say obema how na I compound aya kese pacho yare bi wo wa me pacho me semi kan wo etie from fanche me HIV AIDS ba ye no oba bi wo ko ne ka so wo bia ote psychologist nani ma pe no osu. Yes. Denti no osu. The second thing say ebede na ni kunate ebede na ni partner te obu otimi ko na chia no akọhwe say ade me no baby ada me no HIV ba enye sabi wo mo anom ni nkofo ada nkwa na ebi nya bi through other means. Yes. And to that hospital you were clinical psychologist, you were counselors. So report ne ba na say we are positive. They will counsel you. Yes. I didn't hear counsel how to break even the news to your family, your children and your spouse. Yeah. Because mama nye news bia na wo say because oyemi kunti I was meka oyemi yirinti I was meka me name do for way sometimes obi say ma say me say mama emwa for the now. Okay. Information no me de ma wa emwa sabre de emwa ebu aye wo mu na nkomo bi ne makofa asem bia boss hey ususo won semo say mama say makase na me kase makonko for bedroom so. Yes. Na ko hwe be ma bi se sika de o bi pa mansion o nyame ado makonko for bedrooms me fani agro na ko hwe se be ma da for mu osu adentra woni ne baada woni na dwumemu oba ada ne oni house help ada na be ma so oba bontin a ne di ekura no na osu na ne yiri gina ho wo pa chew akua fa cheme ayebonsam ebi nsi bio e de na aba ni secret bi na epie pachocha se enti sanya manu a eye secret anipa yedi sie na make paycheck enya private udu paycheck si a enya privacy eye secrecy. Okay. Uko wo baabi wo twempra wo kunachi enya privacy eye secrecy. Okay. Me say epia trust ebeko love ebeko ebi okra aware no ebegu relationship no ebegu. Okay. Nemum privacy ni bi ni say ama number bi ye familiar wo phone you so kwaku adebu a wo hu a ya bisame na me ma wo nchire mu eye privacy. Okay. O kan ya wo hwe phone isu na me bisa phones the issues ba relationship ne marriage mu pa nti de odi akofa ba dia se odi asem nam ho asem nam we odi akofa ba dia ha ye nsore nde ene papa ye be sorry nti me enkotie ye nkofo na ye ne omu wo fa papa matro nti ye be ka ho asem so phone na ye private ana say enye private e wo relationship ene awarem ma ye ntie ye nuanom a ye ne omu di nkomo wa abonten ye ba sese ya empempi no aware mu awonpenatwe mu no bema ana oba etin bibi esie ne kunu ana na yere. For example oba tin fa bema phone no ohweso
opedi obi hunu be metimi fa fon no da ko se adwaye no tie kro oba ne be matifie oba danie be ma danie bosome aware mu oba salary be manim be ma de oba anim enti ene ye kwa abonte akobisa se secret ewo aware mu ana aha Akoma mu nsem Akoma mu nsem ye kale di onim di mati enkotie amanfo adwentre secret bie ni aware mu chese Bible say ye be fie na ne ye janchen ne Yakobo ma ye honam baako ti se dia memintume enye me honam ade ma ne nye me ya ne saa na ye honam baako na ni se me ye na ade ma ne ye ya nti ye tie nyame asem e wa na ye ka se betu ho ana mode anka me ngi ni se obi di bibisie ne nyonko ese oba sika eda ha be me sika da ha oba hu ene saa no se wa wale mu kra ni je ba entawanta wo bie ni ho ebeba awale mu ti awale the secret bie ni David awale de ensese secret ni awale secret ni awale se de nyankopon si shaware no Bible class be ma beja ne na ne ja ho no de ne ho akobata ne re no ma ye ko number ako enti se ka na awale mu pa secret na se wo ne ukruti na wo se wo the password ato phone so se ye awale kra to nche a bibia timisi sebia ye wote hwa na nipa ni ahode wote hwa na umu ne hwe ana wona ma na umu ne ahwe na ye pe obi kura friend wo phone so now the password at phone so okunu be den ye free so wo so no ukunu na dai ba ko no ye na dai ba ko wa ba akoda fufuru ono so dada na dwo asem bi tu ana se yare bi chiwa ebe de na ba ko timi aboa ba ko so aware de ye ne senke ye boaboa ye ho na emuma nam kwase ebu na ba wiase nti na ma ni pa bebre ogine that bosumi akachi o ma ne yiri ho ono so se me ma me kunu because kwase ebu ntrance na se yi kwase ebu to nche de aware de ese se ye nyina ye bibia one secret bia nim ukọ abonte na ukokum nipa oba se ma me yire na me kwa abonte me kokum nipa o ma obi mfra abonte me kan kire oyire se muhu se ukunu ye se dabi ade na ye white ama oyire hu se ye white ye blue ama ne hu se ye blue secret de me ni se secret wa wari na kan hu ya se be ma odu obi bi se oba dabi e wo se ska oje no wo da ka kire no obi a wo ta pade a wo ka kire no na kwalo so kan dia choba na say mba no in fact chairman omo is serious o bi pare de sie no o sidan o hu dia na o pre so obede obeje o dia no po na waja no do ti akobasa na sa ma mema no so de no bi esiesie for ne say emma no so it's in for me dia ware de o ware so o do bi bia kire oyire ha say emma ni benya so na o metie no ma ni yie na say omo nye kokwa asade a I say ye ni sampe be huna bia oba no de nsara yesi be ma ne de opa hunu anya ne kwaso no because nipa na mokabo mama ya eze huna mbako ndi o one in purpose once we two different characters na mabeshia for a common goal nti ye oni ma bi won ma eze o segregate hu se radio eze me yira na partner by radio ni kwaso wo hu se enye bone kwaso dia eze munya boundaries basic some basics bi ho we ma na hu bet de bi ehia critical thinking ya dia ubetimi ano de nga wo de hye wa ho ebia menumi enu ayadwuma bi eze to property mena makon bi eze mitimi no discuss e bebo na emoye ebia menhia ka bi na eze to problem bi ho am face eze menhia third party advisor oye na the first point of contact azana onu free wa ababia parents anaze wadamfofo aha no bibi sa de obetimi amana hu stress bi o zo na eze here third party didn't use that word third party advisor that you never keep to yourself say you should do baby no o ko bomba na shia for nchen no to me the nyame na mema obada dey because obada hu a na de ntokwan ketenkete ya dey ebe fie to me the se pa service se mi sika service me ma me yere ya dey because onu hu a the problem ketenkete bi ya dey but say yes e bia me na ye adwuma dia ene de fine but say be ye ma adwuma no so ye na adwuma dia ene ye be de mpa say no me na hu de me ma hu ba me ye nyoma bia ba ma ye say bia me no convert hu de me ma hu ba bibia ni so a me boa o aha hu nya mboa me de be ma o
die nti me ma ne die omusika ne besie yesa na omuso die omofons no esie yen yeso waware na se wukuru ba fie wa be park car ne si abonte sa be 5 minutes 10 minutes papa da ho te car ne mu abonte ho e die na wo ye wo phone so no ye ba ye twa ye ho biom ye ba rebra kwa me kwate wa ha sa question si obeyi ano e de amaye why donanye mo enunti agbozo e ba tete ya ba se e ba beboa mo e na enya sa ya de no pe na ya sa ya de nka ye ni nyina ka na ya mo ya de so ana ne kire se yensa enunti men kasa wunti tie e bia na odi ewu na so wafa odi ni mukura uni ebidie ebetumi awu eti agbozo he back ne ye ko no intentem so ya de a yesa ne ba ko erectile dysfunction ma men kan sa erectile dysfunction se obi a be ma sabi oni ho sori a entumi nyina so nche na abafom obi wono ma sori kra na ise kontumra ha bete ontimi fa nya hwi e ba sa ha adwene ye papa e na obi so wono ma sabi oni ni yire na se ni fiance bi edi mpama agro na na de na dum obo so be ya bona entumi ema eno ne ade agbozo he back clinic say to anamon fu ani kire ye clinic hono e wo teacham so mean 5 old insurance junction pe oba ye hono mo a bebia sa problems no e free bebia no ye be hwe na ye treat am e mo adru ma ne nyina ayeden e free ni pedua ma akọ na ne ma ye de ba no e bi ye testosterone e ka testosterone e wo ni pedua ma wo testicles ma e ne produce hormone ma obema no se bi etumi sore na etumi ye adwuma na unyini no scientifically sa de ne ya na e ba form hormones na eso eti enti eti no na wa ho ode no so mpema na ba fom na nyankopon ni ndimo no ye was some hormones be in the system a replace a enyi na mmom no be ma no nko a de ne de nyankopon ye ne se sebi se kofom a utumi de adru correct man ye enti se wenya sa problems bi weak erection asori but emunye din wa utumi sa de ha adwen oba na ma woni ama woni ana so ya no atu ani ada me fa chaw kai hunu se ebedumre bi no ye ma woni bium into photographic when who can na obi eko kenka be bache eno so de ye ma no ho e wa bra go so he ba clinic ya ba be pimu kumase de chem so main 5 old insurance junction ye boa Ghana mema nyina no etu betimi afrey e wo kumase am afrey number is 0553 41 77 52 number is 0553 41 77 52 kumase de chem so here number be 0553 41 77 52 if erectile dysfunction so about premature ejaculation you got premature ejaculation na che say wo de dey sorry na mum na duration during sex time and I say minute and I say empre dodo anase minute dodo a wotumi di a oni oba edi pon kutabidi no eya na esua obi wo hanu ma sabi 1 minute na sabi oni oba no for play kura ne no ano no na che sade na ba besin sorry bium e pa cho na che premature ejaculation how niama ben na etumi di sa premature ejaculation e number 1 masturbation se wan ka sa uta twitwitwu ho ade bia ye ba ye ka na wa hwe ni papa se enye doctor's advisor me pa cho be ma men twitwitwu ho se bu person ho sa no very bad only until say be a doctor na be ka say bia okay sperm analysis inti bia ye sperm wa bra wo yire ne ho eno ne be ka se masturbate na ye sperm but aside eno no de me pa cho oye be ma masturbation out eno so embo kra e ba sa etimi cause hormonal imbalance e ma hormones ne balance ma se bi odi on ba ko shia ya hwim eno so aba besene na dan what than 1 minute man it is when your hormonal imbalance problem can be agboso ba kan say brand yenye wadru now on sense that them wetimi di o ma no edi nkata ho ye branches ne ye 3 kumase anu ye odi chem so main 5 old insurance junction said ye mekan yiyara baby a ufi bia no udu airport runabout na obisa di chem so old insurance junction na obi ani honom ubetu ye betumi edwa ban driver bia ni honom ntifaka na bra de biara da ye adwuma ye share adwuma say from Monday 7 o'clock am adopa na upon 5 p.m. de biara de ho Sundays na after church inti baby a obi ano ubetumi abaye nchen ye branch na ba ko so nkran kwashima ne ben kwashima palace no e honom ye 0241 75 02 75 02 and at my 0557 40 26 96 on mwana otenya rheumatism anase arthritis on sana on 9 obi wonoma ade sa o se Anansi Adani police abechino but Anansi enchi nipa
pacho eye intini no na entumi eni afrisane yi wonya black clotting ana say bia veins no emu choki a eno etumi cause some minor vibrations our system no ma wan hwe out one ma na onai ba ko esa ana say onsa esesa na niam bi enina no ho kitinkitinkiti bi ni nyina no eye poor blood circulation and I say bia romanticism and sa and try to see nyina na agbozo heba clinic wo de buy enchia ye besa amam bia na wabubu agu from on saba akwa juju onan baby ajuju untumi nante ni nyina ya de out beba agbozo heba clinic ye beboa ma ya ma wadru ma hwan ye de ho ato me pacho numbers na ehu hia ye yi papa efise no na ye didi juma no a ba na yira wo de be free me si kumase ha dichem so Haya newo main 5 old insurance junction anyhow Kumasi number 0553 41 77 52 0553 41 77 52 bia na oyo ba fibroid na ba beda oyim ay surgery ekọ na ba be pa chobra gboso he back ne be mo aduru benom ni nyina ase ebeshi afuru mu kama enti se de me ke fibroid ha wa tiemi yi bra agboso he back clinic clinic honum na yenye test na yebemu aduru ema free oni pedue mu kama ema ho ayeden ho ato agbozo ba clinic infertility asem ena ha wa na be ma wa ware oba emfie bebreni e ware ye sebi awade de o ware wi a ya na expectations no dozo na ya na expectation kese ba ko bi se wa ware wi no na ye twense eba no be den eba no ebeba na me kan kiro se nipa dodo na expect eba so ba ko pe na ewo nti be ma no obi ahwesa na oba no ahwesa wa ware wi ne de was eba enso why eba no entumi mba wako sperm test and sperm analysis sperm no from uba agbozo ba clinic ebe mo aduru boost sperm ne kama ama ho ayede wawo na oso wafa oba sebi onyinsan na edumre kakra bia na aba besi na asai wumbu ebia na heat ejirem na oso ba agbozo ba clinic na enhwew infections ahodo nyina how bema ojunso a obema mu ye oya sebi uwo mu anemu aka odri prekopa ananse ogya wonan na insufita bi eba ananse insuo bi efuru bema mu eba oba won so south to no na insuo bi egu na pampan kakra edi akire ni nyina ya ade agbozo eba kan say infection he the woman is a sex o ye no na ya de wu papa enu nti na wo se de bia no osiesie ho wo ye be man so ade bia no wo se utimi onum nura anaso ba agbozo eba kan mo wedru abendom a infections ahodo nyina no ebe furu mo obu ona ma na watenka ayira ebe infections etumi mo watenka kra ayira be ma se onya example like gonorrhea etumi mo watenka ni nyina ayira because of ebe urinary pains ana se otu on ma ya ona e ba obe ma sorry kra na atinka no eni ho no ma obetumi ni oba ye bi sanso na oba be ma eni oye bibia untishi because of infections ahimfie no afa e ba sa kra ma ahimfie no etumi enchi ye ma ohene ne ba ho no ma nani agi me pa cho bia ba ko ye agozo he ba clinic o Kumasi ha no am say o dichem so me 5 old insurance junction number no 0553 41 77 52 0553 41 77 52 0553 41 77 52 akayo kwashima ne ben kwashima Chiefs Palace na ehon me 0241 75 02 82 0241 75 02 82 tema 0557 40 26 96 0557 40 26 96 pepacho ya mbo ya de na no nkyere se yensa ya de na how no de ni mana se ode be ba ya hwe ho no na ya de ededa kro na eba emfada kro nye den enko na ya de no so ba egu ha no manye no na eku wo se wankasa na bepam no afru ni pedu enti se ya de bia ye kran kro da so na ache na de be keke nyina no de akira na enko agbozo he ba den zebra na last stop no yeni ye be ye ma treatment no ho ato kama enti se ya de bi how na ya boso ha no mo ana ya boso mpa free na bisa bebe obra na be hu doctors no ba ye test na ya hwe yare ne fare by ne hu treatment cry ye do beto so ne de ama na ho aye ho ato cha boso he ba clinic ne ye se ya bi mu yi papa emema no etitu erectile dysfunction premature ejaculation no ye se no man has expiring it na che se be ma pa de wu ya obe ma nye de ewu enti sa obetra se pa ama yade egu wani mu ase de me pacho lalai yade no ye ntumi madam fo besi o se me ma yade 5 cd emeji me nkwa emfiri me nsem me pacho eno de lalai e wo se
yade ho anamon na yade bi ho no mu asabio eba obewi no asew no ayede wekum eti premature ejaculation erectile dysfunction infections ahodo piles ebia oja wo na ya na moja ba infertility fibroid ni nyina ya ntumi amoso ni nyina ebia ofa ba bia juju onan juju untumi nante ko meba agozo heba clinic ye bebo me pa cho me ba be sorry me be I be numbers na me tudwa e de ama wo no wo kumase hanoma ye branch na wo kumase dichem so main 5 old insurance junction for number no 0553 41 77 52 0553 41 77 52 and in cry 0241 75 02 82 0241 75 02 82 and at the community 25 Savannah Junction 0557 40 26 96 at Bozo Hepa Clinic is no man has expired it. Am I at 5 CDs and you come from same time next week? Nyame ya domwa ye behia ye di enkomo say kokomunsam ewo awaremu anase relationship secrecy or privacy in marriage or relationship yene Reverend Kwame Kwatin ena edi nkomo safei ena wodi wefidie no ato Akoma 87.9 anase onua wahwrebi nenso bebre na so we kira ye de ba phone ho de ne de ye si ehia ye pa papa phone no me secret anase ye me private. The word mobile and secret. Okay. Mobile na chere say na me ka say topic ayeke. Kane 70s ni 80s ni mu. Ye nyina ye ko adum. Ni akosa lie. Ni akofa international ko. Ana possible ni tina se no say. Ade yi metima ye no ketwa. Ama odasani baby a walk bia no. Wetimi de ni phone ako. Okay. Enti mobile na chere say e handy. I can easily remove them or take them along anywhere. Phone you crying. Yes. Information about so ni ma me ye wo so. E betima ye privacy. Okay. E betima ye secrecy. Okay. Obi girlfriend di Christiana o seven ni din no o say Christ 1. Christ 1. O turn it short. That's right. Obi girlfriend at the Paulina what you so Paul 2. Akoma FM 87.9 Kumasi. A secrecy. Okay. And your privacy. And your privacy. What is it? Okay. Hey, and some koso. Our force less so. Some koso. Nano me church na me tizi wo mo say. Nyankopon kura so ba na o se obebu yatan a. Onji obi a phone. No shade o. No ko contact no. No obisa we ye hwan. We ye hwan. Numbers no o pass here no say go to heaven. Na for obi adam form. Obi adam form. Mama any say ya metaka kira ware form ma say. Ufi ni ase a. Behu nsa aman. Yes aman. Behu nsa aman. Misremu anya ado. Mobile phone sa wo de. Na kru wo ne de a. Manya wo telephonist. Okay. Wa commenti save your heart. Wa commenti enko fa wukunu phone. Okay. Save your son so nim say wukunu ne ho ahomete. Wukunu ho ahomete a enko fa ni phone. Okay. Wunim say wo yire the nature of work a oyem. Me say busuafo say wo yire ye banker e bi call customers o wo nipa bia wudu bia o de me kan tete one say save your heart. Save your heart. Because Akoma na ewa wo dia. Okay. Ade aboa me wo wiase pa obi so obi onimi a ade aboa me mi wiase pa ne se me makoma eya me dia me ti eya me dia dia me pedam dwen ho me ti wei wo hwe manim se so for kwaten waji mi pa me fa nyawe me azob me just say me fa nyawe me de den eya wo adwen. Okay. What does it? Okay. Me wiase me ba ye no upa abumu pe mu me mfa nye hu. Okay. Ana nko kan ba bia nkofo bia ntem ase. Wo se me yiri mu me na so woni o mu di yere. Obu a wo di yere. Hey. Respect yourself. Respect yourself. So person we ase wo cha. Me mfa nkrofo hu nsem.
wo baby bisam se so for kwati nka pese me hu me kunu ne girlfriends na me no mu hia nanka ye didi a honkomo because me hu oba no an me ma hwese oye neat so onye ni ofiti me kunu na aha opeso hwese oba ne ye neat a wonye neat na ko no ato ne me bia ma no sina bia ni kunu ne ba no ho a on fa yare embe ye no o se ka adwene kura no papa nya adwene me teze o se adwene we ye sociology a ye tunkofo adwene ntwene ti we be ofiri ba no o se reverend ni kunu ho ahomete minim sister bi me monidi wono ani ni kunu na ma ho otimi hu oba ka che ni kunu se adjuma adem se me modi na mabon papa yo kwa ye chi sai mra o se adjuma wala maka adjuma de opedi bi ni no be ma na bon yire oba ni se woni mu se sa oba na ogina ho no de ni kunu peni bia wonu ne yiri ni gira wonti na ni kunu nko no nto wonu atibi ka kire ni kunu se 7.9 Kumasi de openi bi na gira won ne no o ka ma ni kunu na kope na na se o se woni mu se eye de obekọ akope no de openi bi na gira won timi am ekire ti onu e kire no so that otise ni kunu kura ni sa ga no akoda enye ne nwanwa okay nti sister ne ba me chese sofu kan pese me hu me kunu on kire me oni get we na eda na me nko na me frag girl no na me hwese hygienically no you correct ma me die o say ma mo wode ma wash ne niema na ko no atoto bia ma no no wa kire no ni kunu niema bi se de be ya ni kunu ba ne ho na oba ono so ho a okay ana se ono wo ba no wo yare bi a on fa nya ni kunu na ni kunu fa me on se ka dwen no eyi obato ba no ha ne ho okay Wodi yede nti phone me enkoso enti je pese me ka o betima koso okunu phone de bia me ka se oba ne be mate ade bi e ba fie bi a third party nti phone or third party phone oba enhance relationship na na se ebese no se de wo kan no phone say ni pa bebra aware ni bebra relationship e ma bebra akoma hawo mu nyina ni se okofa ni because phone you fire oba no ni deeper de Christiana no I know boy ni Christ oba ni di ye Paulina why ni Paul na ya ema no so say na ya save the side boots ne side cocks no ema die me studies kakra ma ye no oba bi ni ho a oba keep ne mpna number e wo ni phone o ka se wi a ada so wa kire bu bibim o ka se wi a oba delete ema odini nkomo wi a oba delete ema ohun ya ni ye ji ye hu di say betima handle situation bi a nka Samson ye gini sakora aya no ka so we smart pa papa ka me sa ema enti de da phone cry say sorry a yes no da phone ne da phone oh enti mema ye wo I can do spirit bi ye nta nja nyema to one time so ni yewu ne mu minim ya meye o de jama minim ya meye yes no wo be ma be keep ne mpra number am ya che no ye bisa the question I want me ni anu wo ba to be honest with you ube wo so ba twe mpra no wa che no ube wo so ba twe mpra no na wa che no ema hala enye easy o da bi ema de enye easy oba ye be che ne se na Bible mu kura se ye de oba ne ba se ye che no na be ma danfo anasa ani na be ma ne ko ukasa o ka masem wo sa issues no wa ebe ha nya metiase na o de my uncle Dr. Mensa won ye correct say Dr. Mensa betimi ama be ma no adware sasedro bi wehu na so oba no ye fracadam lies bi a watch no omba ho betimi aboa wo mu otobro si we de ano hye Dr. Mensa yo ano hye pacha yo kwai na me fanchi akese ma motiefo ne mahwefo nyina Dr. Mensa he back na kai ni tribute eno na champion to nyo se maka me hu no bi nye me TV so ha na we de ye kan ho aya na bibi papa fire chiri ba praise God nyame adom so yale na ye hu adwuma mmom ye wono ma bebrebe die but obia ne dwumadi a wodi kwat me betena ya metie sofo ne nkomodie ne se de wosi kire ne nsem mu no
nyame ni mu de ode ama no ewo nipa asetena mu enkomodie ho no esim se wosoro pa enti me ye sure pa se sofo ye na adwen se o divert ya firi ho abaya bibiduru a enye yi because nyame amfa bibiduru anhye nensa bibiduru de ode share Dr. Mensa ansa se yale e ha obi enipa ne nko no ho na ho nto no eno na ama menso medin aye kese wo wiase nyina obi a Dr. Mensa Dr. Wonder obi e ka bi na nansen de nsem yense bi ameta aboso pa nansen eye wo mo sasa edi wo mo chiri na ya bebre na kan se anam ye Kristo ni me de adwale sasedru na asam tiawa wo mu ne se Kristo ni wo betimi adwale sasedru sasa no momu na ya na eyetwi kasa emu odu nti wo kan obi te ba bi obekasa hwe we wo adwale sasedru na asama wo ho ayehu sasedru no nye bibia se eya haban na wo di dwale wo dwale sa de na entansa anase no mi bi anka ebedi wachi na efiri ho nyame akwa David a na wo ye nyame hutuafo eduru ble bi moja ba na ho se da bi me de adwora haban beti me ho nti sa haban no na ye de ya eye sasa eduru sasa bedi David achi nti wo dwale na eduru nti ne hote fat se oye no ma bi na so abrabo edi chinhia wo bre eno ma nkoye ma na ade a ye dwale sasa duru penifo ka asem bi se ansa na obi be dwale sasa duru no na nipa no ba bi a waduru no waduru achiri ana honhom no ba bi a de na nipa dua do no wakọ achiri enti ye won haban a no wode a obi edi awu mpo a yesi da bi nipa we wadi awu gise mu dwale ne sasa duru nya se nipa no ne honhom be di na chi endi yesi se obekum tromo no wadwa asasa duru de eni eja no e no mfa na mra antisem ne na mkwaya se ne bia na wakohia bom ofotri modinfo bi no wakuna ma because sasa bedi obi achi a obobre enye yewu usika sembe sei odwuma sem enkoyi obe nka ho ofe wo yi otobro sie pa ba be mehu a ohwe odin ne watwam kọ eye normal bebrebe hwe se obi wo no mo a ono akwaje adwuma concession a wafa adwuma ye fo omo ye but nkola na eye ne yeyi ono amu nso na adwuma no kwa na ne sika kọfom ni nyina ye normal bi a ehu pa ma ye duro bi ye haban na ye de yakeka bom na ye de aye se sasa bedi wachi adwale bi na ho nto eno da nchen a da bia me kasa asem we se nyame cha oyefono de a japade kese pa chen sika ene mota enti se unyama ewo awo awale mu a na sa wo ma no a wanya wo mo no se koba se enkwala na bia hase enum no bone anase o mabra bo no edi chinhie a hwe Dr. Mensa chiri kwae ye wadura e de be ma nipa no ama sebe enu bone na o no no wajai kora onko ho bio wo de fra na dua na mane dia eno ano no wawie ne yo ena mo amokasa enka wo mu obi wo obie nanum so wo kasa o te nkasa yes enipa nanum enka wo ho no mo halitosis yale yale fon eno nso me wadura wo de manipa no mo ono nso obede ne ho na wafa ne ntoma pa de fra yale ahodo yentimi mobodin wa ha ni nyina no Dr. Mensa Herbal Clinic ena obetimi de wani a kire na wabeje wa yaresa number a edidi juma e Dr. Mensa Herbal Clinic enie de edi kan eye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and it was 027 11 73 551 027 11 73 551 Ejumembo la 0532 92 80 ahoma we na wo be pusu na ne Dr. Mensa Herbal Clinic for di nkomo embom ye wo kotwi ye ni Guinness Depot no ne di hwani mu e wo Kumasi kotwi ofa kai osofola ya bodin kwa se wo ko Dr. Mensa Herbal Clinic ofa kai o tek junction bodin kwa se wo ko Dr. Mensa Herbal Clinic ana se G runabout baby a wo bia bodin se wo ko Dr. Mensa ho kai de wo beba o ko nkana pumpuni manta mu so e wo Medina Zongo Junction ye wura kana de Japan akompre ko na bro san e wo Zongo Junction o man na FM abro san na se e ho na ye wo a ye di edwuma endi be bia wo bia no se wuntimi ma ya so ye nso a ye bibia e fe ne delivery eno nso kora ye delivery free
se bia wo bolega ana wo inchi dade so ba bia wo bia doctor in fact mate won kan na wadro we kan mehia bi pa so ba bia na wo no mekwan awa ye de aduro no bi bebrɛw na wa sende wo sika ba na afi ne ya kyerɛ okwan a obefa so a obewi su aduro no yale bebrebe na etu ato sa ye ntimi nka ne nyina ho asɛm obi wo jana na ye moja se pam hemorrhoid sa yale we se nso agye ne ho me na wiase ne a ehe nipa bebrebe okome ma toilet so asese bi me ma na bi ebu won sa yade a were ho pi enti esramo se yale bi abetra wo so tete ohunuhuna ho pese gu anim ase ebi wo no mokore pese de ugu fom yim sa yale we enum nyina no ene da so ba bi ewo anase ba bi ene da so wo ye Dr. Mensa Herbal Clinic wo frɛ ne a na ya kyerɛ ya kyiri kwae ana ye de number ma wo na ye de edori bia brɛ ne ya kyerɛ kwan a obefa so aye duro no na wo nso wonye wa yalesa fi se yankote aduro mra no ane ahahan na enso unti nkote ahaba bia se wo de ko sayale ebi wo ha ye de wasa ebi wo ha ye nom ebi wo no nso aye de so bi nso ye de tua edi se ko fa haban so de be sayale a na wo se ohun haban kora wo de sayale no Dr. Mensa de ye ne ya hye da dua ye haban aye ko afuo mo ko fa haban no se de ye pe na ye de abesayale ye se de ye hwehwe no enti ba bia wo bia no wo de ne se wo be frɛ Dr. Mensa Herbal Clinic for na de tete wo ha wadwen wa brabo yi mu no ye de abibiduro ye de apam no afiri ho no de amaw number na ye de tu dware na me se asi so biu bi wia na che se me bre no em se ayebe na me pija me mu no number no de bi kan 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and it was 027 11 73 551 027 11 73 551 Akoma we ofra one Dr. Mensa Herbal Clinic for be din komo na awere hosem ne se obi wo abonsam timi bu nu agu nasom ye ka so obi abu nu agu nasom asa wote ase me ti ase pa se wo ka sem bia nka ne twoko be won te se o logo bi kora mpo ho na be de ya kan nyina de o kasama o yan nte won te hwe na me de asim ti awa ne se obi wo na nyame pe na age no nyame nso wo pe obi age na se de won fa nkofo obi se nipa ya se yale ha obi na nyame pe na age na bonso obi na fidi Akoma no na ye program na Dr. Mensa be kasa na ye de number to dwa na wa frɛ o yale we ni wona duro wo fe ya de man na ho abae no na se nyame age no no se kwase na so ode a wo fe number no keke no kora obi tenchen na waka chen na ade bibiduro fo na ade o machiri wuru mu se bibiduro na wo kan ho asema no na ye na no de tena so wi ase a na yale ha wo adwen pi kan mpanifo ta dudu wo so na nkale no mpanifo no yale ne han ufidi he na akọ he enti mesra mo amunim Dr. Mensa ho asem no me se machiri kwai ewo kotwi ba bia Guinness depo no wo no usi form abisa kwala keto asu konoma se mesra mo mehwe Dr. Mensa akwala keto akwala be kire ba bia yewo ye adwuma na awotwe ne mu nyina da bia opese ye de aduro bre wo bia nso no wo frɛ ye na ye de aduro ne bebrɛ mema wo ma ye mmera hwie agu wo mo asem Akoma ha wo mo abrewa bi wo fo ase kokko be wo se Dr. Mensa kan mi hwe wie mu ana mi hu na urade ene de mani na tu agu so ayesi strata aye proti mi hwe wie mu a mi hu na urade biu san kofo ni nyina ye de aduro mawa na won so wonya ofa ahodi e de kasa aye tintin nyina yasem tietia ne se bibi tete o sese be halitosis yale na ha wo se sasa ene di wachiri se oba enum nbone ana bibi ye yale a ha wo bia no wo frɛ Dr. Mensa ye be yen hyehyeye na ye de aduro abrɛ ofisi yen kwete aduro mra eno ane aha na so aha no ye ti na obi onim no nti wo me nyame yadom adase na ye be sa aba na ho adanse die ne de ye kase ye ka na hase a adaje be boye dase na ye be sa ehie ye dase pa nyame ensha Dr. Mensa a wo Dr. Mensa Herbal Clinic so bibi adwuma sei na so no a betena ho no wakasa na wehu sei onsuro esanse wonim sei onim de oye enti Reverend John Tay Memorial Institute enso efre ye say ye fa ye mba embra school ho
omo general science, general arts, visual arts, home economics and a business. Reverend John Tay Memorial Institute or senior high school, junior high school, primary and a preschool and totofe wadie no ebi ewo ho ema etimi ko ho emema enso eko ho and omo boarding and day facilities nti de opebia no ubetimi akọ ho na eho so omo tete o man nyina ewo nyamesom enso ose on Christian principles nti fa oba no eko Reverend John Tay Memorial Institute o pese oni omudi enkomo biema free number 0557 804 701 and now 0243 442602. 3P garlic mixture yaya natural garlic ya and penifo echi egu etuoma yeton ebua boost immune system sebe ya nyarewa entimi enu endi esie obabu nsa na wote yawa pe 3P garlic mixture and na jonso mu yaw how bebre na etete wono pe 3P garlic mixture ni bi na enom ubenye bi wo pharmacy chemical and na herbal shops nyina Piwak natural and edisa edro yaba fre omo ewo 0248928824 and 0201000021 agbozo oni ye di nkomo dada ebia wotro number no refiye mesi otriti typhoid fever jonsomu how enemu how nyina wo de ko agbozo herbal clinic obetu ase ede ama Kumasi de chemso old insurance junction wa na omowo Kumasi number 0553417752 and crime kwashiman freno ewo 0241750282 Dank Herbal Complex and so etu enemu yare wanyina enti no ko Dank Herbal Complex na ombwa into syphilis and na gonorrhea no ase o Kumasi pechi number 2 Oben City Life Hybrid School 0266593330 and na 0244017556 Dank ebetu onyarewa ase nyina ede amount enne yedi nkomo ede afa say secret and na privacy ewo awaremu anna na say relationship mu ye ne Reverend Kwame Kwatin of Knowing Me Knowing You fame a renowned marriage counselor esan eye sofo enti so oni ye nchechire na unim say enye obi a sebio keke e na o cheche sa ensemi Reverend yemba fie ye try phone lines no ansa na ebisa Reverend question we free one na mo frɛ yen 0243114497 03224988035 papa obi be bisa say se meni me kunu wo ho na be ma ne say me nko ame wo me bedroom oba no nso nya bedroom eno no privacy or secrecy in marriage tu ni nyina okay asofo binom a me no madi nkomo ebisa won say adentina odane dem na ne yere dane dem obeka kire say yadwuma as pastors me there for 40 me fansa me ne me ya yefro is 32 years okay but you didn't carry and for 8 years wow and you can in aboma 40 years 40 years I me ne yere anantino we've slept together even yesterday yeah that one bed we have decided to be on the same bed till death separate us okay empo yenya issue no we will come to the same bed and then sleep over okay but when you are so for being penifo be din komo because the nature of my work no me fa na so for oh anaju de suom mesora bompaye okay obabi wa woda onpekane a yesora anaju mesora anaju so mpekane a okay mesora anaju abompaye mesora anaju asua ade ma prepare me sermon baby a ofiba e privacy okay oh okay mame this privacy as and when you need me come or I will come okay this is privacy okay this is not secrecy okay but whereby ya open private room because I want to bet me din komo ye secrecy okay okay but what just Matias yepa wo pe wo bedroom ebi kura wo yire oda wo da tu ne weti mama oba bi 11 wo fa back door abehye ho secrecy nti ebi a privacy ebi a secrecy depending on adwene depending on adwene ni botainti ope wo bed ope wo kwa wo bedroom okay obi so ameti emema bi say se nkwada wo fia nkwada ne ha adwen oni nkwada ne that the same room nkwada ne ha adwen ye kwa mana no ni ade nkwada ne wo mu rooms but ideally na say ya dan for sofu bi a
ekosie no in fact man said that go deep into it but be man wu ya and my friend he be say e dey na ye be man ti ase o ka say anopa no me call ne bedroom no be dey me saka no okokoma ti me call the bedroom. It means there will be other the baby. And said that me there. But I'm not concluding say will be other the bedroom. Okay. But it's a statement kakria bi no. And upon me call ne dem no call. Imagine say na call gradually. And na you know that dem will be a kobehu. You be interventions. You be free doctor. You be bibi. Ideally one maame ya na nsem bebre ye kan ye conclude no nyame no enye say ye too religious but nyame my moral life asantimpo ye sisu ye made adwene mpenimfo si benu so a emia Bible say two is better than one because one da omunya heat no so nsem pa heat no so ensem wom 0243114497 and 0322498035 papa heat no ensem ni bi ni de hin heat ni bi ni say ye fa ni literal se me ne me yire dadan mu a me de me hu betwi no de hu betwi me na hwema na twetwe de ana ayi hwema na twetwe nwom ne ba okay okay enemu asem nyinaa se ehyaase with nkomo ya yedi ai na wo da baabi na me da baabi a de ne be ayi maami bi mintimi mboni din na no oba boy okay maami ni da baabi na ni ku da baabi am say na do the suom na omo ba boy am so di be 8 years oba ne maami bedroom no ni ho ade che bro be say mami where were you last night across the carpet. Sorry, it's your no to but mo try mo benya. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby ao kasefi. Me Pacho your friend me Uncle Bob, me kasefi papa. Uncle Bob yeti o. Me Pacho me enna Paulina semina nkamika kakra. Enna de nka ye wie Paulina de no wadaro ma why? Yes, I been distracted na your topic no. Yeah, that's Pacho you. Hey, 0243114497 0322498035 ubetimi afreye na one ya bonkomo aware mu e wo say ye keep it secret ananya be bi wo ho e wo say ye keep it private e ho enkomo e na ye bono papa mpacho. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Yo, Pacho din baby ao kasefi. Yo, Pacho me Richard me kasefi station. Pacho say mo programming wa ya wa fu bebre. Ebi ni ene ya diu e wo senya ene ye nom ebetina. Na me say me bisa sa asem we. Na me say sofo ebe chudi crack di man say oyi we anoma. Sene Pacho wa worry. Ma worry. Me ye betumi akoso ni ye finish ni X abifie abachese ebia or in X but isi ade bibie eni hontenu bi into na danfo ana aha Pacho o X o yire de ni X ne eba fie be chia o say de omo ye namfo keke ubisa say ye right ana right ana me Pacho we de yi fato so na papa nyia no mai say ya asani apeki another ko wa create a potential battle ama mema imi wow oba no yes ano wa create potential battle okay e de ama mema imi no okay psychological because they say a question abranti e bi say na dwene mo no de ekoso ni say what is happening mami ti be me bia watwe mpnada oba bia watwe mpnada wo be ware a you close the back door okay yen kan say woni o ex nya aka o ba wo close back door no to the extent say wutumi de wo ex no free baby be fie ebe chia wukun
Any advisable. Any advisable. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Advisable. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho D baby Alkasefi. What certification from JB Cancer? Hey, we didn't hear the why. Good afternoon, Bill. JB Cancer. Good afternoon, madam. Pacho we are. You Pacho to your day. I think the end kula but do the more to Pacho yan twa me. Let's in some mouse. Mouse. Cutting the nitima otongu. Then mana na do bad news in phone this year and also phone. When you adore ye, I did or girl be another dog also boy you would be on today. You could another you or to secret. Another do it. If you would phone this year. Okay. Let's say a new that back. Let's say Rema a suffocate. I say, and then can go to myself. You come go, you are throw a babo. Now they then I lock, Muslim them my lock. In case things say this in this. If you all them now, me see there. Oh, I did. Yeah, that's Papa Panyamin show, Mr. Crenso. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho, me kasesi kaswa. Yo, yet you. Abna. Pacho, no problem kakra wo me marriage me. Na me person bi sa say. Na me ko ontimi le me nna e wo mpem. You say why you got 3 years. But me too far na me ko share me ex. Na akasa say ma me fai. It's Pacho person bi sa say. Eh papa so na say me papa so. Me Pacho e dia na fai Mimi exposure ehodi eti yo na say afa na afa me mentiase eti biani ye na papa eti me yi anu ye ama ho mimi ko ye bibi na e kasa se mo na mimi ko dai aha sisu pima okay but you me be se mimi je me ntino me be say na then I'm not sure bia me catch me kwa na say men day Papa situational ethics ne be unfair me line after okay Papa ne fatu dwama na nche bia 0240 96 96 95 hey Papa to obu mai 0240 0240 96 96 96 96 95 95 okay okay enti your pon show ya na wa frɛ Reverend Kwame Kwati na we die efutuo no o de be ma behind the scenes but obeka bibi kakra bia na obi antimi amfrɛ no so similar situation mu. Hello, good afternoon. Good afternoon. You pacho udi baby a okasefi. Me ya from tele me kasafi kudu kaswa ya da sieti o. Beto me also for ne kasa. Okay. And I want the number na to dwa eti fatu so na me mbo na tro why what did you any ebisa question no nko ade o ntimi ne nkasa say private ko ho dia me question me me yeratna okay what about 20 something years okay me nyame me pa ya ye me nyira ye di mano but ye ne wo Nigeria ye betu Ghana okay the mama ye Muslim the papa ye Muslim do omo papa na wu mama na wu but ye ba Ghana no okay maybe she for Muslim until now oye tuba oye sorry but we are still staying together. I don't know what to do. We are some are finishing the market. So I don't know what to do. It's beyond my knowledge. Okay. So need advice. Me patrol you. Me patrol you. Yeah, the soft number never sign at Jana. We are now signing it in Como. Now what sure dear was so because of two religious in Bemunity. Good afternoon. Good afternoon. Patrol Udin baby al Kasefi. But your friend George Mukasaki Focus. Okay. But you don't put them Kakrina, let's say, can you say, so on Shabana. But you know, about dinner at Nacha Kakrana, about Quabi. Now, so Milena, no, any time, Kasaka Kakria, I have some Kwan, Now,
fi ya ẹ̀rọ company ní sí ya ní sẹ́ wọ́n ní yà ṣù kàkà náà tí mo bẹ́ ká kyerẹ́ mi sẹ́ ọ̀nà ọ̀yẹ́ nìkọ́ la mi ntumi nka ho hwẹ́ because mi ntumi nkyerẹ́ mi wọ́n yẹn na ọ̀wọ́ bọ́ ìdí kú àwa ọ̀sán ní 50 Ghana bí nkyɛn ọ̀yẹ́ nìkọ́ la mi ntumi nka ho hwẹ́ nti ẹ̀mẹ̀ yà má ẹ̀fí ẹ̀ nà má nà mú dàní papa mi fi bèbí àpẹẹrẹ nà ẹ̀sì. Wà á pamọ́ n'efi bèbí. Ẹ̀ha mi. Okay, Kafra bébà tó àwárí àdáṣe yẹ ẹ̀mpinatwe. Mi ní wọ́n yí bí wọ́n ṣe ẹ̀bọ́ ọ̀bọ̀ ẹ̀wọ̀n ẹ̀mpinatwe. Mepatro yìí o papa bẹ́ yí wà ní wáyé. Bá yóò yẹ first time yóò yẹ adé ẹ̀tọ́ sún mi ní àwọn akábí tí wọ́n ń tẹ̀ àbá mísíkà sẹ́mu ṣé bí àwọn òbí à ọ̀sán ní mísíkà. Ìjìnlẹ̀ mi ò ní àmì rẹ̀. Yo, mepatro fatu so na Reverend Kwame Kwati be yi wa na ye papa na wo frɛ ye free cast wa no mepatro cho number 0240 969695 0240 969695 we eye Reverend Kwame Kwati ne number e bia na o pese oni ni di kokomu nkomo bia ye pon show na wa frɛ no ye da se. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho udin baby a okasefi. Me pacho your friend Angie me kasefi. Angie pacho peja onde kakra wae. Me pacho me kasefi su. Su hu me etie o. Me pacho me pese me bisa so for say. Be ma betimi aye busy adwuma ma be ye week one me enda na. Ah mo ti fie ba ako. Ye ti fie ba ako. Mo dampa ba ako so. Ye dampa ba ako so. Yo, ye da se opo wa ba fie. Obefi. Me pacho you. Oye di adwuma. Me pacho driver. Driver. What's not sisi. Na me pacho me see bisa so for say. Say e bia oye driver your customers. Fine. Na onipa ba ko betima friend be 7 times a day ana. Onipa no ba na be ma. Oba. Yo. Reverend Isa questions we anu ma me why say I was say that say ni bia ti ase say we fo do so a. Uye ni nyina. Metaka kire emema ne ma say. Untimi nse wadaje nyina wa adwumam na ko kan kire wo yire say mabre. Ana kun say mabre. Wadwuma se de wo workload tie bia no ja odi ni bi. Na wadwuma fofo. Na be fia watimi dia ya adwuma. Okay. Because obi wa de nti o ware ye ni sexual need. Na sabi o wo betina radio so. No wa ya adwuma odi fia mabre. Be me bi wa ana obebu oba abontia obesiri se okofio se me pekasa. Me muna say. Ye ware sa. Okay. Woni nipa na tie dia wa ho di ni jabi. Okay. Jabi. Okay. Wo jabi ni se wo pon 6 wa kofie wa ko hu me kakra. Oh. Secret ni privacy e ke bi ni o. Mame mame relax kakra. Between 6 7 8 wa relax ya. E feel 9 eko. Mo betima meki mo love bia mo pe bia. Na mabre se na mabre Tuesday mabre bosume mabre. Na watchuni mu nyina. Awale betimi yagu. Okay. Ge bi ofre ya wa kon ex we o papa. Edubre bia na meka sembi. Boni a nipa bi die no. Enye intentional. Obi na epushi obi to the wall. Aware ye wo mehu ade bi. Adwuma wa anya no obi be ya ma wo. Wo ye be ma na no yiri ni nkomo a. Oni obedi nkomo. Woni denti a ema pa asofo asempa no. Yes for relationship. Asofo si esua communication. Asofo ye nim kasa. Obebu a otimi sheda sa me come pastor ho. Nya bibia o okotie asema de. Emema ye problem ba ko pa ni say ye ntimi ni man kakasa de. Because of ya dwemu bra ye brenti. Enti we nsua se ono yiri bedi nkomoda. Obi ni bedi nkomoda ma. Na ko wie ba bi. Na obi aso engage wo yire no. Oso ohunu say. Okay. Okay. Enti papa de oka say oye sofu oye nyame ni panti I believe say sofu. Na wa warrior oba ne chie Muslim. Na afi omba Ghana o say oba ne say afi di so tuba no. Ensemble me kan radio so aya na me yese respect kakra. But baby o ma be gina say no o say marriage ni gu. Okay. 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 So okay 1 Corinthians 7 ho baby a. When your friend no interreligio and I say heterogamous marriage a direct opposite. Okay. Because ultimately sofo na yiri nye kremoni. No, it's never done. Okay. Trono kwa kan 1 Corinthians o baby say esum hunti se ba ko ka se opa manenko. Yo, hello, good afternoon. Good
afternoon. Yo, Pacho Di baby au kasefi. Pacho me de Gladys kasefi ko Korea. Yo, Pacho yetio. E Pacho mi program ni say. Me kuna me na say no. O mama mi no hu. Me ti akompo me hot people. Me Pacho lo ni mu nyegina ye kakra ma ye. No, Pacho asiri ye. Aha, wo so kunu wa mama mi enu na aye den. Me ti Akoma me hot wife. Okay. I'm a brother, I'm a son. You can only fine. I'm a son of a kind of the mammy put at the second one in the baby. I mean, I'm a person, but I'm a me Pacho no kuna so wa ma. Okay, yo. Pacho TV na continue na so na make. Ene papa si TV no omo ye paimu kanti opeso oti. Okay. Ne stepchildren be di vacation or your mo fine in her view. Omo koye no mo se omo mba ho bi omo aba twice. Omo ko omo se omo bi ayi so ba ko kan sem bi say obai no wan hwe omo yi nti ono so. Eni kwada ne no omo papa no. Omo nya secret bi a omo di sie wo bai. Okay. So I was say papa no timi pai bibi enim e kire na yire. Okay. Because communication no wan ka bibi an kire oba na te say oya worried. We nim boni a waye. Ebi ana na ko me wo pese wo ne wo mane tile yi e na wo mane mpese wo ne maami we tile yi ti papa no so oye ntemugina na otie ni manasem no ka che ne kwan so mo ba ye no expectation say ni say na ankoso na oba no ntimi every packaging wo bio no ntimi ni kwala ne nya fine yo enti man pacho wo betimi asen afre reverend e was 0240 96 Offer, all right, you. Into your partner, so person sign engaging the be my bet me a friend. Why? That's Gladys. I'll cry away. 0243114497. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby, I'll kasefi. Kasefi, you go because kasefi. Abi yetio. Never so. I said, I'm the guy in it. And I'm really breaking up. Why am fast breaking up with many angels? And I'm going to share the next guy. Guy, no premise. I'm being 1 week, get into 2 weeks. Being here, cry. I don't try to find a sababa. It's me, me, I don't pay me another thing because when some person is out of a situation in my view. Into a kind of dress and I'm the same thing in an enemy feet. And what's here, I say, no, try and we see and so many mistakes to be honest. Okay, say, no, to send you out excellent in your nana. But let me commission with you and come 8% on no blame because not a yemia. The recently only me as a man as an enemy or refer or do pass no air refer. Yeah, it says, oh, Pastor Reverend, your day. I don't know, me, no guy in the middle. The only thing to say, and well. Yeah. They say, Papa, we're revealing your many quite so revealing. And I will use the I Matthias here, Papa, Papa, dream when away you are. Young by or don't temudo. Relationship or say, would you want to from now do Akoma Edo? And would you want to do? Now the Akomani see Akomano at what dim. Because we feel back, and check na uko second one. Okay. Uko yansuna, wako share the past no actually we. Wabra when so said that you the papa say. Obetima boa ma wo pass you kwa ahili. Okay. Onya ya no say menya weapon. Eno anam de be attack you. Okay. And it says na wo be ye wo relationship mu a be me bi obebu akwa mu bia no. Obebu say wonye correct. Okay. Enti minua be me am ofasi on repackage the story yi. Okay. Yen share eniema atoye wo relationship mu ntentem sa. Okay. But yen share ni ntentem. Me you so filtering. Asem wo ka bi asone so. Ne jabi. Okay. Mu ko manim na wo ni se nipa no or you ready to heal. Help you to heal your pain. Na fe wo say bie fufu. Na wo bie fufu. Okay. It is say no way dey also ye ne say in fact the krani
the obetima ye pa ne say oni we ntina se ka che ne say ma on fa the past and fa attack no okay obe osaye sabi wa relationship no on team because mu wa ne class na obeye wo mini aba sawate all right thank you I have to dot them why okay right was 0243114497 hello good afternoon me pacho udi baby akasefi Nkasafi pam krono okay yetio good oba menene te ko hu na se okutankula mienu ana menene ka wala se na ntia se ya jona mi wala no ti nkula na so papa be fo mu de no muko ana kamene no so no ebo di mo no pacho jina ye na ha ne yante oyi boji onu emu anaju eton okay na nene wo sana yeso benya edienta fo mienu ana ai mabuano ana se de the market na wo na kona nim me taxi driver ni the market ne kona nim so maton me taxi ne de abuano ma se be ya edwani be peja ese nyame adum edwana peja kona nim oton ade koye ma no ese etna menene so onu aya wanya no wanya sika na mba na bishina fo na wade momo ni na menene tia ese onu eja kona nim a wanya bibi ni na menene tene ese won fami ya fi bi kafra waya gana kura o mame oh say wonye adwuma bia biem mi ya adwuma say mi pita okay mi pita sin say ma say ya na me yama no no nya na sa first ni ba mi so mi say won mi gana ko sin ni ko ya me sa ha esa yi so la esa mo ni skebe ntia say won de na wo ye no ana say ai wo de boa ti say won nya mi say mi man bi bia biem sa dia won fi ni biem enti pacha question ene say na papa ntimi nyi wa no enti say ni question ni say wonu no emphasize wo nya no wonu no de man ni na busu afo me mo ma me ne tene de on family ya yi bia bi ni so meti ho ase mo say ha me because me bia che wa he be duru ba bi no ni na ye question to me ameti ho enti ma je ni say kan pese mi firi ho ujaya ware no yo ene pacha fatu so na Reverend Bea you are why you problem na papa kan wasem nya ni solution ni awarijaye because investment be brakom on say what the car kura ko wura obaye dwumem am oba ne ejina e wo say papa ni ne yire omutimi nya ni papa pe bi no kasa kire wo so oba na dwene ba fia nse se owa oba no o ware na dwuma ware ne ma na nebusua eni nebusua oba ne problem no ena be ma no so fi se santi oba ne bu ne kwasea be ma mra from kakra na one oyire ntinase okay mo tinase kasa na anyi ya oba ne sofo oba no ferifo bi a onimu no ono ho na ka kire se be bi a yedu aware frontier se yedu be bi wa aware mu a eni si adwini divorce okay because they say be modu crossroad ena ohawaba ohaw no munso anu oba na akofa no woni problem on se de baba eche kurei enti baby a woni oyira bedu ono aduane a wo ma wo no o se wo ma ye address sa issue no de enti asese wo ba no be ma no ko kan yo o se mema bebre boy ya iri mu dwetira ye nya koma ani o se wo hu se ni wa si wo how power why establish the am show why it is secrecy ni privacy na ye kan mami sikaya medi menwe 10,000 jifa se wadwumem makonma ebeko so aba afe mfie mienu so kodu ba bi na yehunu se afe wadwuma no ebetima ma yetima didi fia adwuma ya betima ma emu a ebeto abefie adwuma de beba mejai emu to okay mami ye ko yenimu ya adwuma mu ye se betima tua water bill a mejai okay se yedwuma ye ya ebetima ma me be ma mejai medwuma beboa wa mejai beboa okay
Wa nya ni sana hwe ema na meka se ma sem de kase ye ka. There be a better that discuss here man and the sada de. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacha ya mo fancha ye wa ya na e pese pay you questions ni bia no anse ya fa mo. Pacha odi baby a okasa fi. Am Pacha Yusuf na kasa no, me kasa free you. You attention. We so no, friends are no. Yo Yusuf. Oba na police we no so fan e se ni de wa nya de kura. Kanu enya kura nche ana me boa. Pacha say this is an intro enye. You. Say the onu bi ho ne be ma ho. You know ya na le ta come wo how's the mutrain? I that's pa you see. I am pa. You. So no much in the she taking them because I think the pretty essence nan. Wannan dai ba ta gyara ba don tana da ni. Sai ta bar wannan ne ne bina da jam. Hello? Okay, good afternoon. Hello? Hello, good afternoon. Yo, me dinya me jam why? Yeah, that's pa. Yeah, that's it. 0243114497 0322498035. Good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho di baby how ka sefi? Pacho me dinya me Francis. Okay. Pacho me ni kimba bi, e ko ma na ni bi e pa mo de ho ni pe. Ono ultimately ana so akose ya to be mo de bi ga ni na si aro so be tini every mo sana wa ti ya wa ana ye ji mo ti ni na pi bi sana ya mama ya ti o say already no wa shop o say oba bia wa na ni kuna free mu Pacha ana o sister ana wa ti mo ti ni pe Bema o beta be fa lo lo. Obi ti ni ansala do to so third one no be ti e gina. Ana me ye se pentesa. Okay. Nti me program no e bi e bisa. Ya ti e mo so mo ado. Yo. But na so kasa free fa. Me ti bi ti ni chance ya. Baby, I wo kasa fi ni me kan odin. No wa tama. Agura Saman. Yo. Me papa bet you one why? Okay. Hello, good afternoon. Okay, 0243114497. And papa pacho be ye and one woman. Na ye se call back. Last caller. Good afternoon. Afternoon. Yo, pacho di baby how ka sefi? Pacho FM Majua me ka sefi ko fuja. Majua yetio. Hello, Majua. Hello. Aha, kasa yetio. Esa so na me ne boy bi na ese. Na oja, ni jae, ni jae na. Na boy so so. Nti boy no ya na o kan e pass chere me. Na o ta se na o dia o ka o pass. Me se o me pass die. Instead here sir before me kakra. Here sir because me no be jai for be abekin be sade na yin. After me no boy ite. Na ni e friend na no dey pie. Sa no yes sir. If you want tell me buta na me say na do na wonya kwa. Na o dey pie. Oh, bad dear. So, them and power. The X stroke and the crowd on the subject. And I don't know what they are, or no, bad dear. I also was can't know. Say, I'm Mr. Baby Boy, what did you do? One day, one is on a casa. And now. The ticket meeting or girl is say. Who say na wa ko fanko for mana o say o. Oni o manyema. On show o mubru. No ayo mo basa. Nti me ti asem na eye mo won anti. Nti say na boy here. No abesa me ne meti. Ti me si ban ti sai kakra. Boy ni nti ase.
If you ever see that, you use a ministry relationship in the most, I mean, now. I said, Mammy, see me. It's a so much for me. The most one I say, no, that's what. And I mean, sister say, what for I dream that do not. Baba, we say what's now one now. We make us want now. Reverend, you want why? Bent now. Or cement now. Why? Aye. Or cement now. Okay. Yeah, that's a pa. Last caller. Okay. Inti ha na yede ye call in session no ebesi na yembra Reverend Kwame Kwatin ho na ene ye komo boni nyina onbo ne tofa emfama ye eden na wo se ye ka eden na eni se ye ka se be ya ye relationship any titru aware no eni je ebebem yo Aunty Bea mamenka papa na se obi ware na ne kunu wu a na bema oni ne besa ehia bio no chiso wu ansa afi watimi aware matesa mpanyin semi ne kwasem ni no de minim kakra efa ho ne se Ghana ana wiase nyina yewo amamre ene amane ohun se ebusua bi wo ho a oba ekunu efri mu a yemfa ne se eya wedding a yebeyi oba ne petia ana se petia na hye de otiase no e de ato bema no adakemu ama omudi akọ ebi won susu a chese ye ho amane na amane ni mu no se enya wie na oba no ofa akire ene bema foforo koda ebusua bi mu no asenya wato mra aha ena secrecy ni privacy a yeken oba bi wo wa ni kuna wuo na owo sa amane ni mu na mpono no ne bema foforo da secretly ebetuma kofa wo how e di abrew eya na mesere se wo yo oba ana bema na wodofu wu a brew ho ase na go through the ritual enye boni o okay apart from say ye Christopher ne ye nkremofo no ya wo rituals bi wo ho a enye boni okay enipa na wewu no hwe uni say yes saman ananipa wu a ne chikatakura after 40 days enti twen na odofu no ne chinkatakura okay bobi wo wa ni kuna na ne yire wuru kura na ne mpena eba pechia eba bechia na sunsumu wiase no emwa okay ha enti no be me bi wo wa na ni tira nkonye yie na oba bi wo kura na ni kunu ti ase nyina wo pene dada ene December oba ni kuna wuo enti no me kwa shawan tentem na okofa musu abeto ho so na mehu Christopher ni nipa bebra omukru mewuo atena siye ama asafo no ene sofo abo mpa ya ma oba na release no a waware fufura kama boni bi eni hu enti saa asem no eyemienu ebetuma superstition ebetimi aye real so eno ane say ritual no to bo ase na fem na mpacho ye release we free wo husband na wife a wewuo no tumi bia nka benya wo so ye yefro so no wetima ware dem di ba wie ne se Aunty Bea nyankopon nyansem no e wo se awarefo ani wo mo relationship moti ase se ye betimi have privacy ebre bi na me kan ba bi say the word privacy no e celebrities e wo America and they created that word okay the man ne ko ba sa ne say obi ye movie e wo US or ye film star na o play a witch role na afi wo ba bontia na nkofo dinachi wonim se papa ya ye de ne Jesus Christ no in recent times otutu kwa kokro bi so nkofo dinachi Jesus no I'm not Jesus okay it was a movie aha enti ne life on TV any abrabo oboni fie no na nkofo doubt say adena TV so ye so nice and o ye so wicked na efie de o say no this is my private life okay my brother pen I had ye me ko acting enti aware mu ye actors ye acting roles keke aware mu wo yire nye sabi o classmate bi a woni na etina mo popra mo di nipa ba wiase mo hye institution
enti eniema ebetimi akile trust love ama relationship no bebe mo build edu ebetimi asɛ no mo mi ehwe ne yie secrecy de na je sɛ wa hyɛ da sɛ wo de wa brabo information bi wa hyɛ da sɛ wo de sie odofo privacy de wa brabo ni information bi na wo bɔ ho ban wo protect it say ne be ya at an appropriate time ubetima kacha odofo say mame na say ya na ebo anwumre 7 a ma ko gina bontin no na me ne building contractor bi di nkomo e kira pese me no ko hwa de okay mata asase bi da ana pese da che si dan mame o se manti we nyina ya na ebo anwumre sisa ubefra me bia na me mfa wo mame o birthday na eba no matoka bi wey eye privacy okay ade na wo ye nyina wo ye ne private but wo bebie so at the appropriate time nemum what asase yakoye so adwuma ye two foundation ye si odofo ni hwe woni so obi kura timi ko transfer ye transfer timi ko kro bi so na ne yira ka che se me ba o se ma enti na we ekuru be so ne yenta de we woni wo yire tie ni ama transfer na wo yire si baabi awo ne me be hwe baabi a wo da mi kuru bo brem wo se ma obi ware no we na privacy o we secrecy ekomo no ayende na so emre no aso enti Reverend Kwame Kwatin enene mote se ye no ebo enkomo se aware mu kokwa mu sambi ewo ho ana wa cheche bu bebre nyanyama nyina na sometimes wo say wo bie so na hwe nipa kro ne maturity level hwe se bio ni emotional intelligence awowo ene na no obetimi ato no nareka ansana we bie ensem bi so e de ache na ne nyina mu no ebi wo ho no ma don't resurrect it enkoye hwehwe ne mu bia ekonyane ensem bebre esanse no ebetimi ahete o current relationship no nti yenkomo bo no ne tofa bo nyina na mabo no hwede wasa woka na hwede wasa wudisie at the right time na we bie so ache either your husband or your wife na aware any relationship no enye de nti enne happy birthdays no dos no papa so we boni tewu na ya sorry akọ first one de call ama Madam Vida Enima ochade ewo agogo RC Basic School wey efri maame Constance o sisters Gifty Grace na wunia Berima a ono ewo UK omo se omo ma awodapa nyame enhia na onyo kese na afei so de tosumienu ekọ de ama Katechie Opoku Amoa oko Elion Learning Center agogo Asante Achim wey efri wawofo ho Mr and Mrs Opoku omo UK unuanom Obi Esla ena Pepra omo say Katechie nyame nhia na onyo okese de toso biensa ekọ de ama Owusu Ansa Junior also uwo UK Owusu Ansa Junior uwo UK wey efri wawofo ho Mr and Mrs Owusu a omonso ewo UK nyame enhia Owusu Ansa Junior na afei de toso 9 no ekọ de ama meba Rich Love Oforiwa Owusu nyame enhia pa abena na onyo kesi wey efri ebusuani nyina ho maame Angela o papa Richard Owusu nana George ena grandma Charlotte Yogabra o uncles ni nyina yese yema happy birthday Rich Love Oforiwa abena Owusu nyame enhia. The final birthday no e de kwa Daniel Owusu ye tie fro Ember Power we are old boy Kumasi Anglican Senior High School CAS ena ye tie etwa short e de from say there o Belgium we efri aboje se Spartus Kojo Sakode or say you are a brother from another mother nyame enhia. The last number for Reverend Kwame Kwatin e bia na person ni edi enkomo a 0240 969695 freno na one no embo nkomo ye production lines no so person oni ye producers edi nkomo bia na de wasem bi ebebrän na 0530 507 849 production team members Nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakode Era
Peggy Bellucci ena Emmanuel Kwame Vadi medin ede Beaches Biogabra obetimi afre me Aunty Bea little ede sports no hyehyɛ producer or hyehyɛ na ebusia panyini abeje na konwa ne ede sports emu ede abro adomdom ye ne a adwada ye behia ewo Akoma mu nsem dwumedie so yedamase